no we fidua mu anum say ya ba be di entitena se kom na menko asantewa Josephine enchen what the assembly na bedan ewie na me hwese nani abere no ba ya jo na what to say say the was yes and then sire ba kokura but what say the am sire bi na bibi aboko basa ewie wona na dem do ba ma me dase mpa number no go so no store ni dini Morris papa go so nti wa me ko fie na me fro se bra mi sister yare pa o na afre o so beba wamba no so beba nti wa wamba ti later ne mi sister ka baby jo ka baby no me fro se bra mi nua na wu no ye so do nti ye ni 1 week nti wa mo dia she 2 weeks nti e ka be 4 days o mo be ye yi me sen afro na waba no see you no bisa am se na yesi ya mamere ne me kan ni na ache wo phone so nti aye ni duru ye ka be 4 days no me frɛ o bra na ma aye no nti aye no mo ye wie abenti na wa ma aye no ma reason bi nti a wa ma one dia wan ka hwe an kyerɛ me okay pacho to aso nti aye no be ye wie ye na be ebu nkonta no rutu ni ye me papa ba enya me ma me ba nti abusuafo na ebu nkonta me manko obi nti mi wo fie na omo so mama be frɛ me sɛ abusuafo na e frɛ me nti mi ko duru ye na abusuafo ni ka kyerɛ me sɛ me na akora ni nimme nti omo de akora na ma me me nji akora na tase omo de me na akyɛ me akora ni ye yi a eye me de a ni me si yo ni me so me da na ase me ji akora no ti wa ma ye ni bi nti me so ni me kita akora mienu omo papa wu nti na ho kyerɛ ne dɔɔso nti edurum le bi ni me frɛ ti me frɛ afro kakra ni ohwa 100 cities ya o send ma ya me de me pe ne ma agene sa ti later bi no frɛ sɛ o pɛ o ba ho na me papa me so me papa de asem bia meka bia oti ase nti me ne me papa be kasa na obaye o ba unia ne ba ne wuye no ba ba no de sika brew okay na henda nurse bet no de baba bia de ne mani so o ma bia 100 series o de ba bia 3 months no fa bi mai bet me de se be ya akora no me ho anchiri ni pi nti no de ba ne mani so aha nti o frɛ ne me se me papa wo de problem bia ni ho nti e be ya abra nti o ba ye nso ne me no ye kom papa ho ye ko chia no koye ti o hwa no sam frɛ me sɛ mo no brafo no mudi ajade na wo akora no so ne ye oba panyin obusuafo no so ni no nti wo ye kramuni so mo be di sala nti wo pɛ o di akora ne ko mabusuafo ni hu no nti sa 2019 bosome nwotwe ni ma bebe makwa no sa tuma kwa ma ne na ewa na ye bosome ene na wotwe mienu ni me si yo no baaye ti e makwa ne ya woda ne Friday no baaye nti baaye pe no ba komoni na ne me si yo eti sa de a ma ye nkom papa ho ye kom papa ho nti ye kwa no ko kan ne papa bi sa wo se isa akra no wo be fa no kora na asesen no so wo me fa no na o pese o de ne ko ma babusuafo be hu se wo ba no de akora no ni yeyu no de akora no fo ye nsabe na de akora ne ma no na hwa ne wo ho wo busuam nipa sai ne di ho dance say mi sister be ye a wo mi nche wo papa be je no ti munye mu dance fo hwa na ne wo mpacho ase me na me papa nko ane de ne ma no o ka so okodi akwa ma onje no okodi akwa ma keke akwa ma no so me ha ne me kokono ngunti okodi 2 weeks wo no ne nsem 1 month na obeka no o de ne be bre me ne me si yo nti wa mfa na ma kosi se omu bi school me frɛ na afede na on peke me ko nti da no me frɛ na anajo peke ya asemo be ka cha me se o de Morris school ne me se obafa omu ko edi besen oba fa na me ka se be bi school no ti wo sister ma wo nchen na wo papa be fa wo muko anye bia ba muko ye na nsa bia sa wo frɛ bi sa muko what to say modidi mu to say wo frɛ ana wan frɛ ko si say wo bi school ansa wo be frɛ mpa cho ka che me say 2 weeks time o de akora ne beba nti 2 weeks time na mfa akora na ma me frɛ on peke me ko edu sa na on peke me ko me frɛ on peke ko si say baby school ti baby school na me na nkora ne bibi sa me say na ya na wutuba no wo he a ni nsu mi hu asema menka nti me frɛ na anadwo na wo peke ye no me se bla o si me de Morris school na Morris education wo fam me se bla wanya ade adenti a wo de akora no ko school usu onima ade
o ka kan kura wo gina ho akora 5 years onti brofo o ka kama no gina ho onti brofo nti na education wo fam me de minimu nti hwa ne o ka asa me se bra wanya ade adenti a o ka che me sese one papa ina o ka che se akora no wo de na ekoche wabuchiafo asande na aba na wo be gina akora no kura afiri me nsema nye se kwansu se na ese we de oji akora no madam obefa akora no ase obefa me Friday no Saturday anopa ne me ofreye ne me ni akora ne kasa hello na oje so ma firi hin no ado no oko 8 years ni me fra dada ankoa me wo akora ne ko no say 5 years 8 years ni oko 8 years bo so me nwotwe ho ni 8 years nte so wo be oko 13 years hu na akwala ne da hu ne da madam me hu ne da maintain voice ka me nda na obefa ne Friday Saturday na oye ma no maintain voice biem akwala ne picture we okay kwa sa so picture no wa de mu fa nto so ma ye nhwe abusu bra na behwe bi na minim se ehfa na wo mo no mpa twen se o se o wa akra minim akra ba bi a wo na obefa akra no so de akra ne kwa so de no kwa akra we ye de hin okay obewa be to screen ne so nti ketwa kokon nti we ye de no ko school ana mpa shan no ko school na enkola o mo ka na ho no so ono ye me ma but mi twa picture no bo mi ni picture bia wo se okay abusu na picture no na eda so no eti ono na ogina ye wan free kokon odi ba na chi no fan okay ono ketwa wo mu mpa shan o ko no sei na no wote ena 8 years wu ni bi wo ni da maintain voice da me fra bra na me wo masalachi me ya asori me mi durufia o wa do no me fra na akura na makwan o wo se me de me ko se me fra na akura ne da boarding house won tin ne nkasa sa madam tie se de me ya ma de se me fra ni bi fi sa akura ne me hwehwe no akura nso me fra na me hu no ne me se o te sa de a me de be damu me nji akura na fi ni nsem o ma me hu akura ni sei fi se abuchiafo ni ba se sia se be ja akura na fi hu a me ni ba bia me ko hwe akura na fi mo ba no so eduru ba bi no ja namba ni yusu a akura na ayela ba ma na o de sei mo de science igru so se de me ni dili bra me ni hai se sia ba bra no bo ni namba no no yi me ka che se dili ni kura me ni e fo so bo ne sei din na me peti dabi na what na mo na me si idrisu dabi bu ka bafo din ni o de sei sansen ana samson je wole je etombe bia wan fa bi anya seria senga manya ozanga ade swasha me yawe she wanya okay kwasa fa samson idrisu to so na mimi se sa de no wa sheda na oye visa sembi se no eya na asefem emu oya minia na afirimu na ne ba bedi me ho ana wa akura ewie no wa ama na ubeji akoda de na akodi akwama anu ani se hihye bi o wa ni ebusua ne nye na minini a wobeka e de evangelist minini a wobeka fa asemi ho naima eja unkwaso pia ya Nhyira amino etifi na me TV na mze TV mentimi mfiri ho je se free mentimi mfiri ho na wa ho fa TV no so abofo doesn't make makeup rare physical pia na my dear tieni okay so according to mama na sema worker amente indusu die no yeah se saa na mama na sema worker na saa na tie ana indusu mama ne yare ya ninu na yare wa ma owi yenso wa ma indusu niba okay oniba na se busua no na mimi sa mama ne se wabo busua no funa mane omom de ba na ma wa abasi no mpacho be de akura ne ma no abusua pan na amahwehwe akura ne biem ase be de akura ne hye ne sira wo se induce be fa no waka kire omo se wa be fa ni be ma na be fa no na me bona me nsanka no waka kire omo mpacho ne ma mimi abaako ne ba ho ne me ka kire ne se waka kire omo mpacho ne ma mimi abaako abusua pan ni so de akura no ma waka kire no oni de oni ho hwe ana obefa no so wa mo abusua panin no so o se mpapa ka se so obefa no dia o me enkobo abusua na amane no o che se odi no nkoti akwa ma de na e wona mistake no me basisi a ma me enko hello
Yeah, hello. Papa, what want to say? Yo, Boko. Yo, who did Idris Sanson? For the sake of my statue, I don't want to mention my name. You don't want to mention your name and you've taken someone's daughter. No. Don't put it that way. I didn't take anybody's daughter. I took my son. Come again. I didn't take anybody's daughter. I took my son. By on what basis? Authority by now wouldn't call film watching. Mammy say, let's hear what's a one. Mammy say, film watching who by so the far quadano. Aqua dear Quama now watching you look at what throw 8 good years ni. What do you know? So, Aquadano way. Who say what frame 8 good years in here? That's your only or what's here beside. That be what will be sa 7 and maybe so. I know you heard me right, son or cano. And also a frame ya say Aqualanum bar na say the call. The question I may be say what say for 8 years in me, who can say Aquadani could be 2 weeks in pet. Aquadani won't baby our walk. Or from Bia who tossing up and down or boarding school or Wahame wa cranny dear. One only Yamsha to the other day, it's Aquadana way. Ono Aqualana and Casaya, Mumbisa Mamma, or Aqualana and Casada. Yeah, Aquadana way, dancing and feel watching. Me Bisa said Bisano, what Bisa me Sam, and I mean Bisa said Bisa Mamma, or what was Aqualana and Casada. Yeah, Gaza, meeting Patrol, last time be, me Bano Crano, me Frederick. No chatty ya said. Also, when you Aquadana and Casada, na yina Huh? Yeah, no. What's the one like Casada? Bacope. So go ahead. It's Aquadana way. Now then, 8 years in it. 1 ma a year and mammy Munchabium. Medasi. Any Akonya or the mammy. Me Aqualana mammy free mono. Na or no mammy penny way more. And na o ko school na me mane edubu so me am mane no de obedi so me visit omo but o die We got your young aha eti me visit omo no ma hwe akwala level of education no form that time so no mama ko na me say sa na ete dia akwala no mbra me hombedi akoma ba oba ye ni ya mehu se wo hono mo nsapo eco school na enya de ebeboa me enti me de no koma me yire a oho se akwala no wo hwa akwala no because akwala na ye me firstborn and every government worker e bompa ye say before we be retirement no na akwala na sinanan mu. So I was looking access to quality education at the Makwalano. Busia for years, she say, Brown who saw Banaba in China, this year from Nubo Mamma near. Nubo Mamma near. Oh, you know, But all my money. Look at you. Me freo, Ebo Mamma, say, I made the Nebeco school. One friend, many baby school, one for Craneba, one for Cranaba, let me floor catch all say. I didn't tell Baby school that won't find Molly Aba. No catch me say, Molly's education will from do the local school. The makers was I didn't tell why yes, and I will be for the 2 weeks. Now the Akran no called the local school, we shall find the Akran, ma'am. This I shall find a bad, dear, and catch every. Sakran will find say. Me bajo me no communicate no who call papa who papa man and I say one kobona man. Papa man, send me no me papa ne dia. Me bisao. Ukobo papa mane me no papa kasa na say yankasa. Ya mean to mention akwara me ne be de man, yan papa be de man. Enye ho na ukotena say ama wo friend na me no papa kasa e. So ne me papa kasa de minimum sama ne papa kan e. So ti akwara me no be di ni film nsamu. Ndu be ne ka cho send di akwara ne be ma wo di a yan kwa papa wo. Ni yan kwa bona mane ansa. Wo kwa papa bisa wo say akwara no wo de na ekọ. Wo de na papa di ama ne nkọ bo akwara no so na busiafo amane ansa no de akwara na akọ o ka che ne say wudi no okodi akwa ma no wonti meje akwara no emfiri mi nsensa
sa no kan ya nsa mo di akra na eko. So listen, me call papa ho no mo no. Now so papa mo who bisa o papa the entia ana say who bisa o papa say dey say ma make a kire no. Ah. Me bisa. Na ya me no me koy. Me wonu me na koy meboa. Na me ko fi ho. Me frɛ wo no e ka kire say akwala na adisua no wo form no. So akwala no pe say me pe school man no. Wan ko bo papa mane. Me ko bo na mane. Wunua bema e frɛ me e ma me ne wo papa kasa e. Ya ni me no fi se papa anya nete me metimi fie no so tini fie. So that is the issue. So you should find out from all this. Wait, me ba. Papa Samson. Oh. Metio. Enti pacho wo woni obayi papa akasa manasi ama obusua na te ase se wo mo enfa akwada wo di akwada ne ko. Sama me ko ye no me de no ko ye no. Otie. Metio pa. Aha, tama me de no ko ye no. E na wo frɛ me kan ye na me so anokora ni akwala no na dusua wo fom. Enti se me ka se wo beka support ho no mu no a ebeye problem the Dutch no I don't know how it's going to be like. But what I say, e ma no ko bo papa e na mo frɛ me na me say this is the situation. E na mo ka say oh ma nye ni but na akwala no e ko school. And at the time no na wo pete akwala no wo frɛ me say oh mo nti akwala no nka. E na me so arokore wo se mo ma kwan ya me ma akwala ni nye de embra ho. And I say for now, no, akwala no school mu. So what I say at the right time, no, akwala no beba sabi, enye bema nkwa na ewoba. Eye oba ni bema ene ewoba. Okay, mpacho the okay no Matthias yo na 8 years the emu wadodo at least. Enka koma bi kwadura wo betimi di akwada na ba se me ba no ba me ma me pese me akwada no me hwe no na metia no etu wo me nche na mu mo ba bi akwama wo ho na nka ntutu ye ne nkasa ye bi obi ano obeya te no se Inti ade na 8 years ni masa o se na se mo kwa ofre kwa akwada no kwa wo ma ne nkasa e ba sa na ka ba ko pempo I am sure na ka ba ko ofre ye no odi akwala o se ofre me mo no nka akwala no nkasa se woni na kasa ba ko pe akwala wo international school o akosombo tester preparatory school enye tambia no mo makwa e mo kasa and I have indicated written onu ni anu mo say enye me eno me yiri na be for mo a nobody should visit them. Ade na why na sa ade omu wi omu a obi ko for omu ko jira ho say me be fa me mba na omu kwa wa wula otodu 13-year-old boy no fine ya must have restriction no dear but say that na ho do ko school dia say kan say wo kire maami say akwada person hu na bran kran brabia say visiting this one dey wo be ko no akọ who be say me say ade na me ye no sa say me churo say myself and my wife enko na be visit omo me tana wo be say me say what kire enumu but me chira wo say what say me free there me kai no so about another question so say sanity a ade no be won chira no say aha pote na ye wo enti bra na ba me amedi wani ma mo akohu akoda no na wakuma to oyem the last time I offered me that say na me catch mu mbisa no the last time ahencha me catch on say be makwan bi kura makura ne mira wo so ma ne nko nsapo ho ne me so ma ne nko nsapo dia me se nwa aju so onwe nti onwe dia wo kura me kan no so ni ho wo bubu ho di nkuro di ne me se me kura afi ne ma bo me ni ho nti so wo ma ne nko breku ho dia ene akura ne makwan a ma ne mira ha me wulu one day kura no dia akura no kwa me pe me no kan sa no afi kura ntwem akwala ne ba ho a wo nkwa na wo hu na say the rest of the family are you fighting for who are ube akwala na say the entire family of akwala na maame no mu akwala na me da dia akwala ne mam akwala me na busu apa ni dia akwala ne sha mi nsaw sa busu ame ye bibi aba ni biri bibi sa be dia kai say kwan the prison fi se ma akwaton be ba akwala nka be ni akwala me na busu apa ni de ne sha mi nsaw wo no wo kan wo
akora ma bi wo se wo praise akora no se wo nko na wo pray fa abusua ni nyina me dia se me na abusua ne dia akora ne maame nti me ne me pese me hu akora ne se akora ni nie nti se abusua pan ni nke se oba se akora no wo he a na hu ba bi akora no wo ana mo hu akora na se ma ka che ne se bi akora no wo ha sei o wo ne papa ho ma se ni na do no offer ba ko no because before na ma me ni be wu no o ka kire me se na bra panyi be ma wo ho mi bisa wo se no offer no wo he da se na wo ka kire me wo fa no wa broche mi ni number me na manya ne number ma da be wo ka kire me se wo yare ba Ghana ni pa no me na ma hu no ni number ni ne because me wo abusiafo me wo fie e wo techima just something and I make sure how will I get access to no offer no madam. It's not about getting access to new offer. My question is simple. We are talking about the entire family. It's about that. Before Mamini Bewunu, she told me a lot. Mama, but Mabusha for Baho. For Ben, you know, yeah, sorry, you know, that's all, Mama. I could Jimmy free one patrol. That be good beside me. I said, let me see beside me. Mabusha for Baho and also Mamba, you know. Yeah, no, what's up with your friend by now? You know, my sorry, no, see about home. So, Omobaya and also Mamba. Now, Bushia, now, when I will buy you. No. It depends on the tradition. Your tradition is different from my tradition. What kind of tradition are you trying to talk about? I said your tradition is different from your tradition. So what tradition? There is no any part of constitution that indicates that if your wife died, automatically you should be there. No, I'm besides, can you pinpoint the portion of a constitution that indicates that when your wife dies, automatically you should be there? I am not here to interpret constitution laws, but and what Bajin if you want that is there will be let's move forward and we move ahead. Me by me friend me be so the question is straight to say Akwadana Bajin no our here. And I may say what school that's how many times do you expect me to repeat it? The school by Muno me say mo akosombo tester preparatory school. Na class by you did by no the school nemu. What's a class by? Any investigations about it? You can go there and do if you cannot do any investigation. You did na me pen in a class or akosombo textile. Wow, dross. No the wo. Pacho e di by no the school nemu. Ready am wo na me de to no na wo de wo. E di by na de to no. Bisa no. Oh, better. Now, why you? Oh, I did better the two. I ran this way. Morrison, dear. Idrisu. Idrisu. Na class bay, Pacho. Oh, new class, oh. What did I say? What's your name? Meaning so on him. Morrison Idrisu ohu akosomo textiles winning class awo ohu minim okay mate obati yanka either by law say the open mra no we ye mra sem no obati yanka lawyer be for why madam Pacho odem papa be for papa amam unifiso ni mra sem no evangelist to us ebsuni Number is assembly so can am say papa no ba mu no aboa me. Tro papa number no me friend. Yechiri enama yechiri yen fence yenye dey enche. Opa yusus admit ye bisa se akola oba no wuye no oba ye. O se emra ben ana kire sa. Ene kire sa be previous se unu bi betu na mo no ahwe nipa no so ba bi ofiri awoba. Enti se se bi o eye nipa fufuo bi so na se ko wale wu krom ni. Ana mama mamra esese nko be ye no so de ni kurom adase bono na asante mamre edi be yi wudi anu ankasa na obefa no in fact e woni de wankasa yi ana yeni aba no so no yama yeni aba yi
ne kasa ne nana montu mu no error kakra wo afumso kakra wo okay because abrante ni bisa say me no papa kasa na wunim o se o papa te ne baabi no so ye dey ete ne baabi enti mi ka bisa o sakola no be fa no ye be fa no wonim panifu akasa ti panifu na ma kwan o tuo na mo ati se no wonim panifu adwene ho dada abrante no wonu obi anwene ho nti se odi akoda ekoye ena boni bi abadi tirimu ena wo ye mra sem se mra be na wo gana ha che se wo fa oba na owu a wo mra na yi na wo hu ni bi mu anka wo kan wasem se ma nso nti a mi hu na me dia be da tie me ana me tira se na ima ma me wo fo no de ka te no kra ntem asem akọ mi bisa no question no one tia se me say utu na mo se wo hwe akola no akola no free wonsa no wonu mpanifu atena se de akola no hye wonsa no atu agina aka twom se akola no mo de ma me no sei na ba ma na free akira ade aye ne mo mi tu wana mo amo mo so ta wachi ana mpacho anjo bisa sa question says are you fighting for the family na wo nko ahu nti bia me mpanifu adi nkomo awunya de wuni oni bia ni nkomo da wo se o papa te baabi ana so te baabi nti ono papa di nkomo wo ye de hu sa fie ba ku ni o papa de say kwasi apia okay meba hello papa me mo how Yamo, na what pom to say Amiadum, yeda nyankopon wase wodi no mame ya pacho wo ba ne mame ya I'm better in pardon, no. yo what are my ya wa ha in show 104.5 FM wodi nkomo bia be die say papa bia wodi Samson Idrisu woni woni aba bia wa free mu kura ba bi ya akoda no nso de Morrison Idrisu na ebe fie nwotwi ni na obesere se wodi akoda ne kodi akwama na wotwi mienu pe wodi akoda no beba emfie nwotwi ni wo hunu akoda no fra be ma no anache se wodada asem wani ana yenya be ma no wa homa no so na ninsan kan ebi kire se woni wadi kasase bi ama busua no mate ase se ewo mo ayemfom so se wodi akoda no ko ya wan kran so wonfa ne nko ete se Madam, me ka asase ayete so me ka soro. Se be me obefa kran kran mi ni mo hwe mba ne bebo mama ne. Be se ne me mfe na no kran fre no kran fa. O nya no po. Mi tene kasa kran da. Mi nimba bi akran kran wo mfe na amfofo no kran nka nchemse bia ndi akran kokoro be se bia makasa me ko na na no dinni akran so ware o fa ne maame wa hwe no da wa akran wa hwe no be sabri abe fa ne koye wa ma ne mba ko wu ya no wa ma abusuafo baaye na amamre bia no no na amamre kire ne se ne yiri wu a ma ne ma abusua ne mra Oh my ale na mamre kire se ono ni ile wo ma bi na wie se na amamre kire no se ne yiri wu ani se wo ba akwasare safa ne to ahoma no so na men clarify papa ne de no wansa isa ja wo se wone mo akasa oboa ani bia nkasa na me kura me voice kura da but dey twa to awu no ya da ben actually na me kura ko fa kwa na me ni ho man hu mba ne baka chemse mo se papa be fa kura ko kafra ono planti apo sina se mo ye hunu na Ghana happen ni yare ase ye uri abasema ni e ko ni hu na me kan yare won obaka chemse are odi akware kodi akwa ma nuwa bi ni mo hu akwa ma na mfa na nko na akwa wa hwe no okay meba eja gina so eja something Yes, madam. Wada ma o me ni eja pia na eka sei said ye na wu bisa eye obey say enkomo bi wo hono mu a woni papa no wadi papa no si free da obefa akoda ne ko ye no wonte wo nka wono ane nana ne kura wo pele ni mu ahwe wo gina so wo se ne say O te menka. papa ne se wo fra wo a wo mfa woni ba bia ne nana ne wo wonya ne nana ne ko ani mu ahwe anko pe wonte won ka ba bia Papa no aja pia frame me da. Because me nim ni number. nani no rati nyakopo Me nim aja pia number. Number? O de frame no. O be che me a kire a because me nim ni number.
number me wo maame na ho no mo me yire sister no number na me wo wo say won ne papa no wadi nkomo bi mo ben say nyo ne papa na tie na wo say ani e won kwa na won ne papa na di nkomo ben ya na na me kire wo say dana wo frɛ me ka saa no wo ko papa no ho ma me ne papa ne kasai ade atoli no Madam, Jansa. Ajapia. Madam. What you not sure? The opposite of Bissan be a Bissan Pacho. Pacho, or simple. Samson. Samson. Yeah. Pacho, would you acquire condemn common? Would you be out the Akron? Was it? Mr. Diacono. Let me what fine out the Akron. Who's it quiet? Maybe I can't call you. Oh, no, Messi. Would you have a corner? Oh, me. Oh, that I may no corner. Yes, you say about fee. Ah? Say about fee. What's about means? Oh, move fear down. Support down. Johnson. Yanko Pony ain't a canoe. Can I cry from a room? Ah. Whoa. I quite have no coy. Ben Fiam or Chini. So, meaning, so, no coming new number, number 4 young. And dinner over the wall. No, you remember, no, the Becca side. Trapan, what you know? What's the park? I just said, we are Colano, me, one woman yet. Me, Jim Chini. Now that one can I come on and consume Chini. I don't think I can. Come in home to probably be a Jim Chini. But we are one ma. Well, what in your umba? Oh, we are one ma. I cry. Yeah, no, don't do what you do. Over Father Goyan. Okay. When I'm in. Then the man Bapini. Son the Bassina. Son the Batty. We are not friend of Pierre Morrison. We are not doing why? What somebody didn't make? With all due respect, sir, the beer root da ewana munamunde. Aqualano obesra ko bisa uniaba omoba te chima mayetu akwalani dinwo Miss Wafi. Mina me Morrison. Somebody etu akwalani din. Ordinary sir. I school ha. I have neko. Of course you ha near friend. Mina me dinu emma. Mina me friend no. Sabi say ene de wo pa kire me say aja wadarumo woni akwalana woni wo bana na ewu akwalana na. Ena wo tu akwalani din. For Jimmy Fiendel so. Akwalana no. O no. Wo no gaja. O ka dia. Nyame me bu. Ama wi no be. Ena wo papa me papa no. De ubeka bia no men challenge ba wada uruma akwala na wada form no be testify and afie na baby am behind dine man no omu beka e won sapo ho wo wunya ba no wo ho no no obedi adanse e busumi bia ni ho amensa ni niska e na sabi na ma me panyi no wo ho no no bisanse tama ne ba no wu e ya me maniska wa ne ba no wu ya no Ajadi asem na wo ka no. Me say man ka sa da Ajapia. Ajadi asem na se bi wo ka no. Ajapia me pa chawo. Ada no a bisu aba fa akoda no oba wo ho ana wa ma ho. Me wulu kura me kwa ne nkonfo mba ai mma ba ka tirem. Menene koy ni yele free menene ko woni enini ko papa na so na me kwa da me mfa akora ne ma no okay nti onko no nko tim papa so anu asem okay Ajapia madam yalla wachi no obafa akoda ne ko ya chi mom na wonte ne nkanya sa obafa akora ne ko ya de me me sa akora ne wo even at all Clovis, nim hore. Okay, so say what do the aquadani information be my and I will say we are living in a small world. Intino,
wachira ba bi akoda ni ko sukuu na minim se obewo pepa se akoda onu akwa kasa nye onu nko ana wo nu eti no producer ne na kasa ne agba anan akwa akohwe ba bi a papa Idrisu wo na ya hwe siesie na manya kwan hunu mu na no na se wateki custody a watu aso ahwe akoda no why ko na me wo no binim se wo papa no wo mama but afena Yamano the benefit of the doubt. What say? What person kwada ni mumia? So say we do Jesus. Ana ni be into what the baba. Abetire busuan. It is da be na ka den baba. We pacho de wo ho say o say omunya ma kwan ene ye 1 2 so after wonyam 3 or upper primary. Obacho o ti ase. Aye. But who bisa kwala no wo friend and they bisa say wo free o be ka che say wo free sapo. Wo bisa say wo nim ho a o be ka say wo nim ho. Wo free ho ache. So minim definitely say akwala no sabi America no be man ko an wo ba. Enu yes. Me de na ke na ni kasa. Oh, that was why I was struggling. Even the year na o jamaican kan ya kase power hu. Come forward asem funan ko kan come finish so. I would say Ajapia mbacho o se da o se de. Ajapia mbacho o se de. Na o be yan hyehyɛ ya be mabusia na hu na koda no. What's the name? Hello. Dia na wanu gusu ana wo kan eno na meeting. Aha. Me name said definitely, but say me de na ba me fa no ko ejoso. Ba kwa busia ni Mema, good afternoon. Na mebisa se wapom ete say wo hu ete say adumbi na abo adom so amamoja edi emofu sane tetre mada ya bodwemu na sa juoda besi na day yeda so ete nkomo ana se danko a na yede ma yenyankopon ne aka kire ne say yeda na se ensa yeni obi a yede aseda no bema no eka wo no nko a ne ho memo akwabade na ha ye nsura 104.5 FM nyankopon ya domwa ya nasa de adwumade ne beko no wa wodo ye do beko smoothness level what you see na baby awutie me bia no mfa chew me chiao pa na me bisa so want to say driver for no omuguma hodo taxi drivers trotro drivers pragia drivers any what truck drivers mpacho obu a wo articulated me na wo tie me chia opa me dwadifo adepamfo me chia mo na me ntu me kapa na wo tie me odwom dia ma me fa nwura edwane nyina headquarters na eye kejetia Dubai emani nyina me chia mo what we thank God it's Friday fear bi eye de bobo kama pa erade adum bi ekwa ene wo de acheye ni a wo de be dwane se wo beton no ho se de da me ka che ko se no miensa ebebo apemu no na ne wo de ba ye nyina yato amanasa jemeso amen ewo edwane mu me cheche mu nyina inshaba na wode matum ewo eye kejetia Dubai enya asem ketua sanso na wudru eye anwona dwoma wonuma bie mbantema dwom Kumasi dwom na meka Kumasi dwom se Dubai no atene ho na Kumasi dwomfo no wo mu na wo hello fm animu ho no ma na mo ho no ma ye ni nyina ye da mo se pa yakopon wo nhia mo donti any atu jumedi no apete udu Facebook ayedam live ewo Facebook no abo Nhyira 104.5 FM me ba cho wada Facebook abusia no empire kese pa ntibomodin na wonso bra so bi share and share chama woni bi no mekan ho na ye ni jumedi no sanso any edam live YouTube nso Nhyira TV also do wa betimi a share wa kwanya sankoma ye die no obetimi de wadwen kyira ba efa ye nkomo nko ade a mekan comment no
de amount pa yadam live wa Adom TV wonim sa Adom TV de ye wo adza oye Ghana nyina BBC so na medewo enche ma meeting de Ohemaa Benewaa misra wa datena se kom gire wani na yebedi enkomo ena general bosome no ne de toso aduasa kakaka bosome na aso wazi aze aso no so de na aso Awurade adom bi kwa yesre twagya mpon no se onwa ya no kasa mo ma ya mfa ya dwene enye ne ayepe ma won ma ya nye de be nipa fe nemom ya nya ne ma sede be ya nipa benya hoto na ne ono Awurade no nso na pede ebehia beji e de Ohemaa ofre Ohemaa bia meje wo so na mache wo ade enkomo pi e wo fie ha na nso se de da me ma bibi kakra na wo de tu kotokro mu no ene efiada me ma wa po kron na me pacho wo de atu kotokro na de me ka kire wo nyina ne se always tell people different stories about yourself just in case they decide to gossip and leak your information, they will turn out to argue among themselves. Bajo, enye bre nyina na be ka won sem pepepe na ma me say me wu mienu na kire no na be ma no e ko de me fa so waka kire nipa now kwa sister B ho wako the same thing a kire no ukwa sister C ho wako the same thing etubo say won sam na mframa mu a wan hwe ya wontimi nso no ma enye ba strategy say e de akonkonsa for dealing no enam de ma we back but fatuti ma beboa ene say uko na uka asem na ye jabi wo mheda fa bi be ka ho what I say in kani nyina wo ma no ade me 50 billion bi kwa da bank enti ono so kodi nkonkonsa bonso de 50 billion nako asme say 50 billion da bank ya hype umpa wo de o ka kire nipa no bi be ka se wan kasa wo say 20 na ye ntokwa wo muntem because wan soma wo me boa enti nyebre nyina na say o ye real to people e to me be ke kansam tutu wo mutirim e geta na om so mbedi hu nkonkonsa wo sa paja na wo na mu yo na na wo kon we bad ki but fa e me boa big mama na e fiada ka bibi chat e phone enko yo enne nyame ye wo mo bo kwasem ni January December yeah enya ize enya chese enwanwa yeah se nyame e de atwa sa January na wo de ye bekọ de make a chat e fo nyina ne se ade edi kan se wo sori aboye ne se obede nyame ase uti wani no ana de ase da me nyame bi se hwesisi a me be trotro driver o de abo bi ka mu nya asam keto oba no oni ni da so se bibi se ebesi eso abeto no yeah na yen kan che Awurade se signing kwacha on pefiri eso amen if se make say ya de se wo de abo mi e bi kwa sika bia ni no but I sign about the now enti wo sori afiri fie wo be faka ube nanti di obe ye bia menyame ni wanim ebisade a ye ne se ube firifie na bibi nti wanti mi ansa me fie okay nti atie for freestyle brain ko se wonni maseda ye waje so maseda jo lady ene efiada yenko Nhyira FM kinda nyankopa ase na ya chia atie for ni ahwefo mo hwe so ye be chia obi biara ye dije se obi aso ho ye yeah na kakra me kan se ewie mu nye Awurade nsachana ene nti oti wi ase ya na wasusu bibi de tie ne se ense de bia ye se January opeba don't say ya open no yes open pony ade but wo de enhwa de January ye sim open na we afia ye ra February nim no one de wa open na se yiniti at the end of January enti no ama e wo sa wo tinyame ase wo se wo susu bibi na enye nyame susu ya emmem sa eno nti na wo se yetena ase ne hu se onyankopon no no ane dane ne wiase wo timi hihye mre ne enama no nti yenya abotre e wo bibia ye yemu na ye hu se onyame oyenyame okay yes all right abusua ye ko enkomo wo fie ha nanso mame mfasi mabe num ni nkomo we enkyerɛw sɛde ye di nkomo na ye hyehyɛ se ye dwumadie ye di boaboa ma no ne ye tete ma fi sɛ nsɛm no bi wa ba ye ma wotia tim sɛ woto afɔ unka bi ma oba no enye ye nanso be ne den wadwane ababeto nti atwa sɛ ye yi enim enti man tete ya ye de ba ne de abeboa ma nye no nko
yɛde abɛn awurade yi na afei nso so yɛde aboaboa yɛ ho obi ho no ma de ohia no ohia bidie bag pesika ɛno otimi de abɔnbra na wagya me masɛm ma da ha me de obi kunu achinom ne ade ɛno nti ne yɛde women's wave empowerment me pacho yɛde aba ɛyɛ women's empowerment wave yɛde saa dwumadie yi anase kuo yi besi ho ne yɛde aboaboa ɛma ano Frankis ho no mo ampacho yɛ fa me logo ne to so mame mesra wada t-shirt no eni esei nete pacho ɛkyerɛ eni ɛna yɛatwerɛ no kama yɛni agoro yɛni at least once a month yɛbɛyɛ seminar yɛde tete ma na ma hunu ye ho ano eti t-shirts no enie na yi ba akopɛ ɛna me de akyerɛ wo saa no number wo betimi na wafa number no so a join group no ɛyɛ number ba akopɛ ɛyɛ number ba akopɛ ne pacho ɛno na me de etu dwa ma wo no wo de wunya bo high ɛwɔ WhatsApp a na ye de wo aka ho number ne yɛ 0200 289980 0200 289980 pacho memfrɛ ɛyɛ WhatsApp group ɛna yɛ de wo to so wo yɛ bɛma ɛha ho ɛyɛ ma na yɛsua de me ti number ne mu for the last time ɛyɛ 0200 289980 ebrepamu no meto meboa se ye aims and objectives your ambitions niema ye pese ye achieve ne boa emma both local and international nyina no me de ebetu dwa eti mesrew obo high na wada sukom ye de ho hyehyɛ ye nyina beba membership card nyina beba ya yemfa eni agro enti mesrew makasa number no memfrɛ bo high ewo WhatsApp na yenko adwumadie so na yemi yenko mo no ekire ye beje bre na yedi saa adwumadie we so eho enkomo yie na ewie nyaako dokas wo free park so na watoa ye ade bi hye na ni say ye balu ana say ye bankasa na hye ne yam dia mintimi nkire na momode nkomo bi na eba bedan ye mama na kwaba na memisa ne say ewie ne nante se ene say doki na what to say nyame adom mama bibia ye fine nyame adom jo ewie wo na anam ewie de ye boko na so nsada nye boko sa misia abrantie bi adwuma me ye na me di asofo echi me ka nyame asem wo edum efiada bia me wo edum melcom traffic edum melcom ho a enti obi hwe wo edum melcom a wo behu sa eti wo ye de wo ye sofo ba na wo ne na nyame sem ka no ho me yesofo ba sada mekan wo yesofo ba okay mama her messages very na de come adum fo say oba say na wansuro hwe na wugina adum e ka nyame asem nsem ben sa na atade ko odum e na wo me so say wan fa anya adwuma e betimi aye wo te say edam okay e be say wo nti me ye adwuma bi a enye ye be say okay tu fa me wo adwuma we ma ye be yimadi wo sa fa me wo adwuma we ma ye be yimadi ti asofo ni nyina ye ba ko hu se da bi se adwuma we na wo ye ti ma me de me ho kobo asofo ben sa obetimi amobidi mo kanya me asem wo edum oh okay mpanimfo ti wo tete me to the stand say me nko a me hyehye mafidie okay na me nko a me ye madwuma enna me pese me hwe say yemfa ne se wa ba edum wo be kanya me asem wo hye ase say ne sem ben na de ntia ma me yesu ade obu okra na owo se de oken wa adum ni bisa nso soro ofere ade kra se obekọ badwam akokasa nti uba no pa ne sa wo hye ase say wo ye ne say wonti me mfere because nya wo na wo kwa akoye eye nyame na de wo ko okay so du ho a obeda nyame ase obeya worship kakra okay no wada nyame ase obeto nyom kakra na nkofo nso obi ho a ohu ope wasem obepa keneka amanya akon edin am de ho ya amanya akon okay obetima beche wiska wapon kura na wahyehyɛ wono ma awie no ebi a wabepa keneka so ma meje ubebie bi a 200 cedis wow na wode ama ho nkofo so che wade ya the pane de ye worship ne ye da nyame ase san iti mu pa mu se bia munya bone awrade ba me pese de usi message ko na me pe me message ya meta de ko se ye da nyame ase se yen hwe se ye no me ye ma bebre okay
because mesua bibi hu se me nana a wo me maame na wo mpe me maame asem nti me nana ne mane nyina dodo ne wa abrochire de oni abrochire kro wo Ghana no ye friend na Jabes okay owo go so wa bie store kese wo ne nkora bebre ni so me maame nko a de o theater kwa medan mu ti mi be hu bibi se de bi no me bebrebe no enye okay se we do me ne ba me ba we ya we akura we de wunye ye wa asase we so da sa de na nye ya meta de tu ampanifo ene awofo na eno ye quotation bi e back no na betimi afa Jacob ene ni nua na so de okay se obi wo ho a opene ba we asem obi wo ho a opene ba we asem obi ho no ma pa won pe wa asem nko awo onka nhyira asem ni wachi da ibiti se be ma ya menene na me ko ni fie kakra ba enwura ho ansa okay ai wode na de mpese mi hu ane sa ampa se we yesempa kani ana yesempa kani obi ene me wo ho okay to aso ye ni nkomo sa wo do me wo ba se me ba we die onye ye da akura we die nsi ni ye da sa na me nana de ye me maame sa na me so me maame e de ye me enti mi hu wo mi nchi se enya de papa enti me ba me nya ni bida okay emfa ho ne de me ba de be ye me sa metena se aka se me ba we onye ye da me ba ko school se sia okay eye baby a wo de mafa wo ka Jacob kra na yeso de na me hu se we evangelist ampa enti sa adwuma na we na de ko hia ba ma bi mpacha yensa nko sa asem no so to aso free ho enti me ko adwuma me pon ya me ba fie na me be hia brantie bi e wo tech police station na chi wo ICGC enche wa ana ose ma me net se na me se nyame adom na ose na akọ na me se o me ko ka nyame asem ana ose ma hu wo ba bi da na me se okay na me ye adwuma wo efie ni fie joba kese bi wo ho e ho na me ye adwuma e bia na wo bedidi na hu me and ye din komo no koy ni 3 days time sa be hia ne biem ana o sa bi sam se asa de ma hu wo ba bi da no ana m se me de ho ana na me ye adwuma na se sia de me wadum ana me ye adwuma nti wa anye me number me so ma fa me number ama no but o kire me ba bi a wote nti ba 1 week as 2 weeks na me phone me de ko si charge okay and will be far phone na me hwehwe sa abranten because me hu say ono so nye nipa hunu because am de mititu we say ya metime hu bibia e fa wo hu but me ninti ase se e wo be hu bibia fa me hu ana just me ko me kete just e wo koda ani adwada metwen o nyame jira because mpese me hu me hu ne da mani se menya ska na se ho ne hia me sika de wanya bi dada me tia mo ska hu oh fine wow okay inti one fa na mama brantie no wanye ne die eno kire wo ba bia wo be hu no ti me fon yira aye no ana me ko hwehwe no ana inti da ma ko hwehwe no because na me nsa da ni adamfo bebia se we ni madam for potia me ko ne ho but me shia no na onye obi a me pe no se me ware no but na me hu bibi wo ne ho se oni me sunsum fa okay de na be ma wo hu se wo ni obi sunsum fa because o kire me se wo ye honhom adwuma ana onu so ye sempake ne ana wa ye bia jai wo so nyina no o ka nyame asam a te se me papa akwase awu oh okay ti o ka ne yabo no o sign the chia befie o kire daye ene asekire na wo ton wo kam o ye nsam na no wo ton wo kam firi ni mofra sesa na odi nyine na ne mofra se bem na oni no dada na ono ka kire wo waje ne ka kire me okay to aso e anti me ko ne nchan ana me ka tan sa me fun God have mercy na dwi weni ana me hu ye ana wo kire masie pepepe na wo ye obi a man say ene me hunu say na no obi gina empoma anim na wo ye weni doki e kire say anwumere no nsia nsuo beto obi baba bepa wo chew ena wadwuma na wo ye ne besai tam na ode be ma wo e sa tam ne pepepe ana onti mi ma ye hu primacy de oberi ni mana mo bisa no oye obi a sa na me hu wo no nti e be ma me be pe na asem se onni bi bet me pe na asem ana nkom shanso ba bebre de ma me se nipa wo be ware no wo be hia no June July
nipa ne say no wote problem bia wo face no sa problem na no wo face okay anti menene hia ya me ne fa adamfo no ade atomani sorry me be hunu say ya pam na frifie okay menso ya pam ma frifie ne maame mpe na asem kora sa wo maame nche na odi 3 hours a maame ne ba buru ne ba ne nua sa 3 hours okay say yenye nuru ba bia wo ne maame ne nche no very good ba bia wo ya ofun ya wo ne nche afi wo ne be fa adamfo no ne be fa adamfo yam fam firi ho mra nti meme ko hu ba bia wote na me ko ka chanse me fun ayera no nti so ohia me a ono be ba ba bia me mete no not knowing say nipa na ode ba bia mete ne maame no ono akwaje nipa no empana mentia se ba man so ono oyedi hunufo woye odifo ana na damfo na enu na ede na ba bia wo tie no wo fie wura anya fie wura oyede nipa no wa abrochire but ono ne maame eno ono nti na me wo fie ho nti ono ne mpana ena wo sofo odifo yakwaje no ade na menim ho hwe okay ade si wo achi na menim wo mu mienu nyina ya ade a esi nti wo mu mienu no mo ani nhia nti efie na betim no nipa na o ma me ko ma me kotena hu se madamfo ne we no so ba ho 2 minutes bia me hu no waba me se me kata mani ani no waba na obeye den oba me nchen because na adamfo ne me ono so sabe no on se wo pe adamfo na me be hu se oye honhom adwuma no ye be ya adamfo pa nti be ba ne me ba me wo ba 6.5 a school class 1 opon school no se wake ma ye ntena mom se de be ya mebo wa me ya hwe akora no adamfo no a na obi a we evangelist de we de na ne be ma tena bom adamfo kwa so e je ne pati betimi atena sa acho de okay to aso na me hwe de si wo ana m ka kira ne say still now no mani nye ne ho because atade a na ehye no ne sade na ase obi a oni bi kura but sade me bisa ne question a oma me muaye na esi pepepe no okay abrante we betimi aboa me ena nkom sha ye chef a ne hu nyina se nipa a wo ba wa brabom oye kokko esa yanu ma ye nyanse ye nkom ma ehu memo bebe ya brabom de ehu ya dum de ayira o cause erade bua ma ye nhia obi no kire se akosua we say wo adwa be ma be hia no na ha nyina kuku na pampa mu apa ne se etutu maka mienu but ono ene beboa o si ehia bi sanke ukunu wo hia no ye hia ne ho go ene enye ukunu ka cha bi sabo ache se yesi ye hia no so nkomansa enti o tie nkomhye no ene so beboa mo ahwe wo ba no ene nti de bia no so ba ofie ba me nche me so me kwa ne nche o kwa ne nche akwa ede me kwa ne nche sa adamfo but e kire no me be pe na asem ti ye be twen mpana Eradi asem o se adwama monye adwama mafo nyina nyanya nkopon hene ne mu kwan ni nyina na refi Ohemaa yenkwe to aso nti a kire de woni ne be twen mpana sabe nya na oprichi nti mo twen anu abe prichi be koba asana ba bia mabana anti ko prichi sise mfidie ne bibia wi a no ba fia bete ba afne se wo de abeshi odifo okay to aso anti menene tete wo kakra na efie na metimu no enam se na ono akwaje sa nipa no yene nti one mani enhia ana ka tam se ne de minti na ne fie wa bra meni obi foforo ebe deti ono nipa na so nye fine mai na nkasa kura me na no anka bet we na me ne anyinsan no ono ne ka tam se we de one na ni nhia na se ne ono ntina me wa ha wo ba ha da bia no anti efie na yetimu no ana nipa no a one o se woni na nhia no a wuti de fie no na woni na ye bibi dana mpachan evangelist lenya because of baby am tintin na me ne date but me ba kumase no ye pamo me frefie na me ba kumase no na mata de ye ba ko na me ba nso kama
nti mine na so mu kakra on a jail ma baby tonight nti na nipa ntime papa wa bra ye ni nipa na se bi o ho akere o misra mi pa baby di metiato mi yesika kakra agi se bibi di nsesa wo finfin ho ansa na mo na ba na wa na wani je ne ho nso be do no e de no so ni ko twempna e ono na maame baby a metena Look at you. na se mi se mi anya mo ayo ono na hwame ba no ona pa adwuma maame amaame ye ntina na metisa efie nim no na me ma tissue na kafa na chojia pepa wani mansa na baby a me pese mi hu ni se e ba ne se na woni sa opanyini no e wo mo na ehwe wona pa adwuma ma ni nkofo mo bua nkofo willingly they don't take anything in exchange obi atoka ache obi ahwe ante hwe ani so kana odi ache enye obi aso na yesa okay into ono na de sign ehwe ni into de pass am to wanim nti wo hu se we ni so eye madam fo no ana omodi asam to me so sam akowia laptop ene emo mine na ye dan ba ko wo fie ho but ono so ti wo bi foforo fie but ebo hu wo ccc asori dan na chi edan no ono na ye ne wo fie na memiti mu no nipa na wabetena efie na metimu ni bi no efie ni abro san miensa nkremoni o weska pa ba ko mienu miensa na ya gye hu nyina ba ko nti meme wo ba ko me ne mai bi ena nipa na o ma me ba bi tena wo sa fie nim no wo di gate abeto ba ko but onya metena ho me ko adwuma but me ko ye no na sofo ba na me nenam no opesa min free baby a me wo no emetena ono ni fie na yanti asori na sabaya me ne matiefo nyina ye nyere mfiri asem ne ho ni nti no me question ye say eye day na woni ufiera na twempana because one man baby tena ye se wo hu sa one be ma foforo nam kra obetu sa pacha onye fiera kra okay nti eye day or the pesia to wanim ana so wuti wono na ye wono wanhye da nka hwe na pa to ose ope ye no ka kire o ka chem se na ni je me ho se metie di a obema baby atena chodi kan die no ene ma o baby tena ye tuni ne tena di be sei efie ho metena ho be mfie mienu ene fa boro disata mi nya na woni na ete me ne nte dan ba ko ma like woni ne twempna na o support me but onye obi a opese ma me ne wonda ma me ne wona but oyobi anani afika kra oya kokra mekanisa abese be mfie be sei obeti manya mfie aduanan ne fa ekosoro o se ni wonyini 40 something day obabo nti brebe mu ba dan no de ma wona mu no na oba ne ubehie mu ana me kwa ba bia na ono ne tie no okay se wo de papa sofo difo abafie ho ena odifo se papa no a wo fie no kwa me ne na nhia e de ne sie nti obi ko wi a laptop ene nipa ne mo abrosan ye miensa baako wa baako wa bete nipa baako de nti waje ho baako ena baabi a meme wo ne nipa na o ma me kotena ho no wabe dan baako ho ena man baako so ka ho bet man ne ko adwuma me so me ko adwuma me ba fie no na bibie ni ho because so for ba na me ne ko ye adwuma no ye ko ye na obi ahyehye mfidie wo baabi a ye be ye adwuma no yesi muti me kun odabre ho e wo kajetia baabi a ye hyehye ye mfidie no obi abɛhyehye ne de nti ye anya adwuma ye gina wo saa me pa no mam 20 cedi sem fa ka mere fi timbato mo 1 cup na me wo enwo esi ho ana me de chie na me no a aduane ti me no awie ya na be me ya me kana asemi wo baaye na mti bi ma no wodi kakra bi na no ma ko homa saa bre no de nyame anim ono nso wire rejected onsuya apam na frifie okay oni bi nti laptop no just ye de share na nya wo na ofaye all right day na oni be me ya we odifo yi anti na semti esi ngonwa awie yi woni no aba bedum pempenso ya wa mene ne tena ase kakra me hu se ma fa afru na me bo na mane ede na fa afru mene ne tena ase se mpena twen mo tena ase di be se ansa afru fa na eba ebe bo so na mi ansam
bosom ne nsa pɛ ɛna ɛtɔ mu ma wo okay yenkɔ enti me ka kyerɛ no na ɔsɛ okay anwumre bia ha na wo ba mentimi nka sɛ nya me a ɛyɛ me a ti me kura me ka kyerɛ ne senka sɛdeɛ nneɛma si kɔ ne nneɛma nkɔyɛ ne deɛ nka yɛnsɛe no evangelist what do you know say evangelist nyako Dorcas pastor me kan erade asomdwe nka ono deɛ wanye antum me kan ɔhyɛ da delay me saa wanye antum wo ka kyerɛ ne sɛ mo nkɔ sɛ ne wɔ hefa me ka sanka wɔntɔ aduro mame anti woni madura de sɛ no nyina na nka woni madura pɔti bi anka bɛbɔ de wo modi ba anka wonim ne ɔbɛkyerɛ no ma na to pastor cafe na mo bɛkɔ but ono no na ompene so say pacho wadwen po a na mpese mo de say nyin say ne yede wo de na ho kyere ntia pacho ba sa na ho kyere no so da na oba bedi sorry da na oba na obeda pacho it meaning agro bia wo eso aba efiri mu ba akwada afro eye amango na we no jai kwasi jai no so anya na hwi ne be firi baba ne say da so beti ahwe ana ne kotodwa ne betwitwi it is agro no results wo mu a eye de wo de abai iti na woni mpefe se eye den a ma mo me ho ban ne de manyim iti yin sa ba we de ense no bible say wo kiri mogya hwiegufo ana ho nu kan no wakan ho to aso e ono akasa kra kan asa agoro na wo die ne de eye de ya nipa na be firi mu aba to sha se bo ni date se ena ye first day am de abeto na nim and I'm so okay. Nti na me so meboa no. Nti 15th bia so am se nana. Enya bosome wo se you. Nti wo hu se me kan ma no no, on wo jae. Obehu se ampa anyi obi foforo dia. Because no no person wo check date nti na me meboa no. Nti ase te say ene na me ka kire ne se nana me mense sapa ho. Na wo se but ene ye nemu. Na wo se ene date ye 15 fa. And na 1 day. Okay. Nti na 15 say na dida baako. Ti na mo amu kan. Nti 15 the bedan 15 fufu. 15 fufu bi anu akoka chense nana ono no e kan. Nti na me so me support no. Okay. Nti edu 15 na say ono ne refi no wan kan ya. Na wa kan abo no. Ye nya bosome na yo. Ye nya bosome numo. Nti ono be hunu sa no. En wo jai. Eti bra wo ye wadwen say nyinse no. Ose menyin wo na wo nso nyin wo ni afede na mudigo so saa chese bibia e fine pacho anti ye to me free baby na mete no e na me kopa baby wo pa akoso ho okay e na me kotena anti wono nso so e de ne niam nyina ba ho a na me ne nete nti de omo ka sa me ma fa ne de ma ye ne nyina omo bo na ma ne nyina no wa anyi antum because ono be hunu say one man no e twen oba ho ayi nti bibi betimi asi a obi betimi aya ahye do mo kan ye bia no we ni o nti ono momo a ono o be ma na mfani ti ankopempem ankope ba bia mo ankotena e pen kure frato na wo momo na asa akochinchi kope ba bi na otwe ne niam nyina obetena aso ade afo nti on sada ni niam bia sa wo twe ne niam nyina e bia na taade ba ko mienu bi boy hustler bibisa anti obetena nche opa akoso na de na asi enti na still now na otimi kochina kopa adwuma wonya bi musu metima kochina kopa adwuma because of wono na nka waye amaska abafie but musu minya bi ma no adwuma ben na nka kopa ma no oya sofo but asa wode ato kakra se woni mesin fo nenam odnyame adwuma na to ho oya mesin adwuma no se man sofo ntunda de mu nyeden ezanwe wachi ana ahomun kan ro am se obi di asem to ne so aha de asof man fo ngwa ne wa wi meyi me ma quotation ba me mo asem me mo hu asem e wo obi ani wonu ma wo sofo ntunda de mu no sanwe na chi no correct enti eden no de nyame asem na to ho no koye mesin okati mota obi di asem to ne so kakra ama ya de ne kotu afiase wo de fa ho ne to ho e ho nyina na woni ho enti no wo kopa adwuma no bi ma na wonya ono anso kopa bi a wonya aha de ne si ntimi fa nyi san mintimi nyina ho because ni param ne ye adwuma ba bi a wote ne kwan wa ntimi a me hyehye mfidie no a ese me a me ye adwuma fra no pa no nsia na akosi se bebo no ndu ansa no no obeba
because mfidie ne ne de nti wona beba be kan sika no na wa chem miensa afidie ne de ba na so de wo kan kire me ya mama jedi se de bebrebe atwa kroma hye nyina no enya nyame asem na pi no e kan ho minim de but no confirm because me generator say papa ko we de dada ko me sra 1 cedi bua papa nyame asem nyame adwuma na hwe na ade akoso fa so ma me say wo gira ho bi wonim ne ekọ it is up to mami no catch us sachra me vision say yesu ba next week awele say dodo na o my signboard o kire wo kwan no bato da so gina fa Look at you. ono o kire wo say nyame ni but ono ade wo gina ba bi o gina na wo it be say me hu say ono mu preaching bebrebe ye de bi say aduro no pa kromu asuni kromu wutimi ye konfa kromu Ohemaa mani free ye na dom gate yachi ebo na onuma na so fu preach wa che cry no so no wapon because bibia woni mere ye adwuma but ne de obegina wa ama na bodonko o free wa obi ba o wi ya wo san kwose no ba bi foforo enti wo ka quotation 1 2 3 ba for there eno kwa ora mama tie ni wi na obi anka say ye bom ye bo asem paka fo achi niti anti na me ntimi nkokrum enkoka nyame asem biem ti efie bi to aye so mo ni ama ye fia na mesia mo na mama miska e bi 100 cedis bi 150 bi 80 so mo de mama be ma no so nya adwuma am se na na ye bedidi an ono ye be kire se bi aye nye mo ni abom no kre am diska na ma no ono akodi dwana ba na ma aboa na ye nyina ya ye aduane na ye di na ade ma me de pe na asem se wo kwa abonten na aduane wo fie na oba na wadidi agya na ono obeko se ma me de hu se okay oni obi a wako onyense wako hospital ba cha mako hospital wako hospital omse bibia ye fine nyame adom enye ye funu no mo ba bibia ye kama God have mercy upon us. bibia ye kama pa okay yo again na see okay abrante na benya adwuma ewo ba bia na ono nso tie na me kɔ ne nkyɛ ya wo kyerɛ me no a wo hwe fie so a wo musie ese wo ye adwuma da bia nti wo no so watu afirifie na na onim se be ma ne ho kyerɛ no ani subanko onya sika ne subanko o ma nka nkyerɛ ho memma no pii no atisa ne ho kyerɛ no a ode da form sa kakraba obe kyerɛ o shegelege asase to aso nti watu afirifie ne niama bi aguso a me ho on na ehwe fie ni so abrosan tenten pa da bia on etu o maka da bia o ye adwuma anso bisa ne se o ma 1 cedi a se hospital na apese wo kwa na se ye 150 na wo pa ko hospital na the whole week no ma hwe ma me hwe wonsa ring bi hye wana mpatwan wa worry why o mo ade mpatwa de na de na de ring na hye because me a public figure dodo no ani me oh big mama bremo na ba bia adro na se me kon Hey, what about me? internet say wo fere say obi be hu sa wonyam na woni kunu very good It would that the Yamia now. dada wo me dada me ya me ho okay and e watcha and today say o mo share ring me enu no pi na ato ahye oh ne say egu kejetia sa bu ho a ne say nhye be nhye obi okra wagya ware dadada ade sa na okeke wagya ware dadada enso ehye no okay yo enti to aso e ring no de share be ma ne hui bacha obi sa ho asem bacha de enti brebe no free fie na wanyin se na nya be se yansa na obe free fie na enya be bosomi num 5 months bacha na aka kakra ma na enya bosomi num gi asem no ka kire yansa na free fie o ka kire me se ma me nkɔhwehwɛ na busuafo se me de me papa number ma ono wɔ ne phone so a o se me ma busuafo be hu me na me da kam yansana mabusu esese o mu hu me nti e ma me so me nkɔhwehwɛ na busuafo da but se ne bufu a obetimi amia wo kon aye wo style bi a ba ma no odifo no mpacho anti na me nhyada ante niema bi ase
Omia nkon sasai. De na be ma na mia okon. Obi onim nyame asem onim adi yensem. Ne bufu a. Oye keka but se hu na odadin enam se die ne be ma na mia wo mene e bia na watam bibi ko nwura na obe mia wo mene ana ne bufu ya na oba wo so ne bufu a sa na me hu no nti o mia wo mene sa na ma wo ku ana wo ye den tese de one be ma na eku oba bo pa nti obo mpredo do sen bebele kwa bebele nti o ka cho se men ko hwe na busuafo eden na si me ko hwehwe na busuafo o ka chem se na busuafo wo se waba na won na di wo hini bi ade ti wo ye ju osayo ohene ni ho na ho o ti akonya so sa ti me ko hwehwe na busuafo me kwa na maame se maame se me hu wontamu a kam ma ni mba na chida onu ane maame na kansa ba cha boy na maame ne de ya me yasa me kana asem maame ne mpese me ka aso obekwa koku maame na to atwen ade we wudini na ni so wose de maame ne kan na me peti kasa maame ne sese me hu ne ntamu a se wo hu me ntamu a ko maame ni ne ba na chida because ne ba no wa wale yire no miensa ne ba ika ho a ensia na me ka ma ne ho nan na se wunya fa afuro ko sisa wo ba wo ma oba wi university a na ba ne de ono wan fa hu na bra ko afiase baaye no maame na ton ne hu no ma nyina se de be ya ye be yi no ye nyino nti maame no woni hwe o sisa wo ba ngudem ba bi no wabobo ntaabo o hene maame no and watim de adefo maame odi fo maame maame no wofa ne mma ne nyina ye asofo maame ne baba akokora ye sofo sesia omo weskapa but sa we meme kunu no nti ya pam omo nyina afiri asikafo nim ukunu be abrante yam ne na fe maame ka safoforo ukunu be ya ukunu no why on one day na fe na the title ma no nti ka se be maame ne nanyem be maame ne na fe afuru Didn't na so so bekum maame no. Maame no na oka kire me sa. Se ne ban baba bekum. Ade wabo no pen. Wo bu maame na maame ne kon wasai. Maame ne ko hospital da bia. Maame ne ko hospital da bia. E dia asem kure. Wo dai na maame ne tim no maame ne ntu no one na yire emetin. Ana maame ne se aduma de wonye. Nti na wabo maame na maame ne kon asai. Ti wo seremia. Se me boni din a obenya problem ti maame de ana mpesa me yini si nchan kakra na ni afi woni e de nti na oba ha de na de oba ha se de nti am ba ha ne se sesi a no wo ye adwuma a otu yankofo ka anopa kura me ne braba ko wa akọ ne ho akọ video baby a wo ye adwuma o ye adwuma da bia madam ma se video no ho a wo de mo mfanto so ma mensha de ore amuni kan fa video no nto so na menhwe na ensembebre bra Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube ni Nhyira TV ma me chirechire me da we ho adan eye papa bi dan a ono te ho a wona ehwe so ama yasifie ni nyina oy contractor Pacho debi ya pamu ni fifie ne ho na obetena ha na obetena eso on de tukotena na jisi we hu dan foforo bia na akotena sa na tie e ho no wotia nti man ne beto no ho no wampam no nti wo mu sie no man no so hu se okay ono so free chrome hair nti ode ahya ne nsa ono na hwe boys no so ma omu si bet ono ankasa so ye bi na ono atuye omoka na ono so so asa age ne de be na we ono ne de o se tuntum no mame what's to say where kwasare na akwanisha na yasi hosa no ahana na kwasare ka chere se wo mra na ye ne nkasa no bacho ura woni ne din de say ehonum de your friend na nado nanso ne din ankasa de Wilson Junior George Wilson na yesi the number bia friend na won fa o criminal na
ano de nyame anim me hia no me hu no se wakofa obi ade da. But yeah, investigation a chese or your ex-convict a wako prison for 7 years. That's right. Dey. Na me ni ho, but no ma me na ka chere me say ye de asam to no so. Eno nti na ama on sadam penya me bebre biem. On kwa so de biem. What's what they say? Be man what they say? George Wilson. George there. Wilson. Huh? Wilson. Man tintin na man be say man how. George there. Wilson, the family name no. Any Wilson no. That's right. What's I na father to so na imimisa no nsem bakum. Eti dey na ope. Dey nti na oba. Sesi a wo ye adwuma. Aka me boso me ne me kakra bi na me braso. But on to bibia, me so me catch and say me rejected stone me ni obi a. Nti won so me mu ko si say me brebe so amewo. On to he. Ubisa ne say o ma chop money o ma. Okwa ne nche say okwa diska oba bosa. No wasa ana do wan kura oba pamo am akofiri. Aso wo ye adwuma. Nti ne kwakwa ne say den na opese ye ma o. Me pese wo hwe me ma me wo. Na me wuwie no obeje ne ba na waje ne ba na woko am so ma owie a na wo de ba na che no se wo wuwie no wonhwe ne ba na waje ne ba boko big mama bremo na ma me bremo na me ko abonten so no ma obi anyi phone na de mo french na madwen wa asem we hu na eto me bi an eden Ohemaa ma me e fro say amanya ako ama de di kan pese bi sa won say dia na wo ye ya ye pam wo frifie akwan a dia me ye ya ye pam wo me frifie se me kasa me kan wa ha awu de chan short kakra bibi na si ye ma ye pam wo ana me ware obi be ye me ho ade akotena me sister nche wo sehwe na obi ware me wo ho di me bra so yambe wo na me ba me ma me nche me wuwie ye no na me ma me bie na no ka che me se ono na apamo be ma no amana okay die to so mienu na won kasa ye mu no na wo se wo da se ya nyame bibi a kire wo bibi a enti nyame anyi a nkire wo sa wa wo yi a wo hia no no e kwa se na odo be fa so ho no de mamenyi ha pese o be no o se nyame ka kire ne se be ma no a wo hia no oye kokko adama ye hwe se no etuntumu debi oye kokko so ha oye kokko na ono no problem o fam na no abi na be ma no so fam na ono no betimi aboa no mayi wan to aso nti won se nti amoa na eni paso debi oh mi no bebre ne mum sa wo se wo fa nyame dia na wo so mo ani da wo be mama me ba mama mra bonten wo asem we yanko aye ntimi nka ewie fi se eba no se ya na me hu se de me ka no amana kosi fi se obi atie oye evangelist a wo preachi kanyankopon asem ewe adum abonten so asem ne ekin ene wakohie obi ono so timi so daya kire daya se o yesu so mo sabna ne ade man komse bia kire se mekunu ni eno na ababewie sei wo a afutuo be na ode be mama me die na obeka mama mra homa no so na menhwa ade 03220 835818283 yegusu epusu ahoma no say yebetie Mr. George Wilson say do si bonu na emede yebenya no ahoma no so na ye ne no akasa wase wo beba enso chese yegusu aye twen no se obeba yabomodin akọ ne nchen ne na akọkasa e wo tech police station ho ye ne nakasa wo se 12:30 pepepe na maduru meba about 12:40 ene ye friend from ho ya friend no me phone e wo me nchen we de mu fa nchen mentimi am me fa ko no na de wo bia ma chirim ya fra de besi se ye ne wo de kasa yi ene ye nyante ne nka bia na wadu tech ya wo ba won ye invite no na bia no pese horo ne ho kakra ogusu horo ne ho yes a friend ko red my friend say akufuado I don't know my friend say
Ebia ne height. Ma check police station echi wa wo na wo bi hwe ye now the obenwa. Bomodia borra dan ho ka che ko ready a contractor wo hwe dan no so say yesre no. One fa ne phone ebia na da ba bi e men no. Kufuado na omomodian oni yankasa wadwenkyerɛ ɛwɔ nkomo yi ho ɛyɛ sɛn mepɛsɛ mehwɛ ebia na yɛyɛ ne ho adwiri ama na bro so ɛ common dia menim baba me ma homa no so 03220835818283 mepɛsɛ ɛma ne titiriw mo de mo mfrɛ na yɛnhwɛ deɛ yɛbɛtumi aka kyerɛ yɛ nua bɛyi sɛ obi aba homa no so ahwɛ ma menhwɛ hello me don't feel woody baby afrefi na na also kasa free adum na wini mami ana minimum evangelist na women say the utuli papa omonfa in a sense say a business the bedroom obi abobọ machine a high store and machine sleeping na oba wa be ham o preach ya oba ho wa be Nhyira FM so be company from the year what your problem because me when say adwuma won pɛ no ɛna na dwene ayɛ ne saa sɛ wɔyɛ adwuma yɛyɛ wɔyɛ bi ɛna adwuma no me why na ko bi a wo tina pɔnten sɛ wo bɛti me fo sɛ mentwi me ho firi bɔne no wo mo kɔ sɛ ati bia wɔ mu ɛnyɛ no korɛ at the beginning no or take advantage me say e bia bɛɛ man because of so wo hwehwɛ fie you be bad day and that one is them but o coin na wo nani no afi ni wo pie ba we a man nyina mfanya adihwe we your ba na to wa adwuma pɛ adwuma na wo pɛ adwuma bɛn bia wo wa kwan bia no pro besu ansa no waba wo begina wani mu ne wakasa wo besu enipa no wo hia ne 3 times wo se asem ni mu baby first day second day wo hia wo se asem ni mu baby nti bibia ankasa nkyere ni aba ne hye it's a strategy and a bɛma no o use one nti baby a this is Sunday man a cost for the mammy as a zebra because who the same man who push it is so we pleasing and because so much you man no more come forward that brother almost miss Parian went to 2 a.m. no more pedabron baby Ade Nankauka so who kwa year mammy won't to me yet Ohemaa Yankopon Shlamo yo ya chia adumfo nyina we adumfo ne mfre keje tia Dubai for man mo de mo mfre ma me mfa for hello. Hello, Ohemaa Pacho. Good afternoon. Afternoon, me dofu wudi baby akasa free. Pacho fam so Sajua. Yo, Sajua yam call you too. Bye, sister no. Onja do to watch them. Oba obi a wo kan na me asem. Yankopon de me di ankyere wo se dwaman na wo kobo. Na mo wusi Yankopon de me di se be ma na wo kafa ne yokoko. Nti kokko Yankopon ka che se be ma ne yokoko wa uduwa na waba hu wo de ama no we na ada. Ada na mugu Yankopon nyima adika. Kase akono na eba ame ho nten kase Nyankopon na kasa wo se wo be hye be makoko mo nam na mo kai Awurade asamu a mo hye mo so kakra o mi fa akono na ho ye nyina ye ma akono ho batisa wan ye de Awurade kasa ye no wan ye anna wo ye sa Awurade nkam bye bye yo ye da say ma me fa foforo hello good afternoon me da fu di baby afrefi me friend me Mr. Azumi Fefi Kobodumase. Okay, Pacho yetu. Afema gani ka yesabeno. Yesabia ni ndo kanu. Osu ye ukanya misem. Ama bama badada ukama u transfer bibi say. What's what dada when him need. Also when him need. Oh. When him need. Bye bye. Yada. That's no agent. Hello. Hello. Foodi baby afrefi. Me ka se pro oboase. Yo, ye che oboase fo nyina, mpacho yeti o. Me pa so me se tira o no abedwa fo nyina. Na ga na se bibi ha na ade, mo ko na ade no na sa na bia mo bisa na sem foforo. Asamu a kan no kule bie ni mo hwele ni mkura utumu se no kule bie ni we bibie ni wa express adwene mu da ho yo so wadwen kire no okay hello Ohemaa Benewaa pa
Yay! Nigeria, yanko a he na o se wa ba na. Hey, ebe na me adma okra. Baba bela meja no fa, do dia do me se no fambo me ba wa se. Do dia go fantafo, o so ai se papa. Na me chat na evangelist na me. Bibi. Good, ya me shampa mo boduma. So le se da me se apoku siku. On fait bien tout table no so mama sana mapo. Mo ye learning producer. I don't feel that Panama, I mean, if you have a think I'm on the portrait. Because this is what you can ask for service making. You compare a champ for both enough for quite a friend, and then you said you did that. So, Cobra man, how Babylon and the top of Crop, one who could be Sakanation. Now, Mr. Money. What's the Kawana Sean Sebi? Independent of Kazi and Madi Kawana. Ah, said Bruce in Yami. You know, Mr. Onyako Hodia, no more than cabin. No, they can be some man, maybe by myself. My man is Shabano. So, it's what the Manchester, not just Snitchy, and some will die. Oh, and about 4 years, no, some man in Shaba. That's a very much because watching it and then go to Anno. You are dealing with 1.5 a day. Let's go. Of course, you know, Sabaman will know up that. A chance and a party, eh, no, get by dear. Not about what it. Okay, me that's me Fabian, you know, be a so hello. Hello, Ebony. Ohemaa B. Bunny. Ohemaa B. Ko enko. What na say na me hope up me. I want for the eku pa o. Hey, we want for papa. Me das. What the anya me de boy me bi ne de boy wo. The only chair what dey be. Wo dey just say different. Ata me dey at ten de boy me o. Oh papa, mama ntia no bi da food na me ntia to bi gas ni. Mali samba the police station etwa wetu me ntia na ho ofere do. Hey, ababa we ya wati ofi kesi ene mu yi de. Enya asem anka meka se ma se time ne kwa wo. When then want to soon e try guy wow. Ma we de ma se me ene de ma se me kwa because obi a wo afa nyame asem a wo twa akra ma awade de wo de adwuma mo na esi woni so. So won de say no say Yankopon kan say ene obi chafa adwuma mo ho a do no be chef ni no wabongofo aji wo ho. So wa ha mu yo de se kuma se so ene kwa se atum en so de obi ma bi eh o me nyam so eze kura ya agency be taka kura eze kura ma fam ya because mo so mo nyame mu kura de ye ne wa bonte de ya na mo ye ene ye be de wa so fio yeah but that's you are you me family last caller hello Hello, good afternoon. Good afternoon, Madam Woody, baby of Refi. Your friend Benjamin Parker, something of going through. Oh, Benjamin, put your meat here, pa. You are minted that thing for a moment with a force on a thing. You call your friend, mamma, phone up, my to you, my friend, pay. Now, because my meeting time. So, to me, I in what you before you. Yo, Miss Meda was so soon in Yankopon. With a silver berry. I could follow red. Also, the dear red. A friend and another baby on, but all the George Wilson, Uncas and the Uncas. And son out in a bed to mono. Her camera way more tonkra, a famano, the opposite catcher. Nana. Me no na affair furu. What's our friend say? San will be our friend. Star. Tonkran. We are Juma de Bia. My catcher said me no Bia. Timmy sell some. Was this a maw? Now to me, show by no idea of Baba call. No, my pet baby, I'm so much about me better. God have mercy upon us. Okay, answer me. What was your phone? For Kenya. For Kenya, say here. What's your mamma number or papa number? Papa number. Show papa number, mammy, says here, and I'm a fine baby. Pacho, how many 2 mammy, and I may say, or befa. Be a 2 man, if we are saying you say a friend, na fan one fa. And you? Feeling me too. Sorry, the person you called cannot answer at the moment.
Please try again later. Tech police station echirewa ye de care to car ba ho. Bema, and found no ex-convict away. The fact is say ye show respect ye need the amount about what na say person kia no kasa ma waje penny sa wo beba as ye dodo until you think say we are joking and playing also be say I say airtime ni na yes say I say no these people they need help. Wait, the first thing I'll do to help this woman is to seek psychiatric treatment and your first thing no. As I said, we need psychologists. No matter what show what you and you need to first. And Sunday, I can say no. You need it. What am I saying? Because you are not in your right senses. Bisano. Udino. Ameniako. Wadaruma on say ofreno aduma nyame de dum nema. Na o kwan bia o fa so de frɛ obi. Say na wo hu frɛ no. Na brebe so na hu say rade afrɛ. Okay. Dayesum. Betimi aso daye. Okay, meba gina so. Mame kwa homa no so me kwa afu Kenya se. Mame ni opanyini David Nyako enkasa. Hello. David Nyako. Yo, dada, me pa cho memo ha. Yes sir. Awapom to say. Ba cho na mi adumo. Yeda Nyankopon ase memo akwa ba ha Nhyira 104.5. Na ye wo ha na wo ba abaya yi wode enkomo bi abedan e wudi no. Amenya. Pa cho woni mama Nyako. Ba cho mi ameba. Yo, say to be a wo anti my afra we enkomo adi kan ne se wo se mapam no afrifie on what you would saw a rejected stone. Ma erade be friend wo kumase abonten so na preach wadum. Wa kwasia be ma bi ma nyinsen abamu ma say wonyemboso be nwotwe be ma no ekwan a wode ne nam so no. Ene ne tibia wo mu ni nti no. Ama na yehwehwe ya so kakra na ma ya ma watro number ya ma ya free. E de na ewo ho. Yo, we dey medamase edin kan. Isha FM empenfo na medamase Nhyira nkamo. Na asemi na se no kwasem akra na ye meba. Na yam pam ni mfirifi. Na mfa se wone ni nuanam na sebe oni nuanam na dafo sebe o monte makata kasa kakra ba o monte mu ana ofifi enso atie kura wono wa fei amba wa ka kire nse sese de nyame adom okoye no onya ba ma bi akohye no ya sese wanya bosume enwotwe na emu no nanko pese bia nyame boa ye bre na niema kakra ebi sede be na ebe boa no nti ye nse yakọ na no enu akọ dwum ne kọ dwum kọ pe niema kakra nyame boa nke de be pe no de be kọ na si ne de akoma no na sede no osika no wose be ba na mpese obefrefi be ma na mpese obefrefi nti wonye bibia kudi na akora no nso emse won so ofre ye na ko pese onya ye nchen moye bi se bia ofre no a ye fre no a ye benya na number nti akora na ka kire nse ye mane nu be kakra bi nanka onpa na number nkasa emai ne ye no entimen kasa na ara se ye be fa no ana se ye be bre ni bibia sebe na me boa na se nyame hye no a pacho akwa de hen a akwa de hen na wo kan pacho Ipacho bankasa akwa o. Wo ba no asam na wo kan. Ipacho ame. Na o ma me we Ipacho. Ipacho o ma me ni. Wadarumo mo bayi wa ya sofo. Oyo bi a wo wadi e. Oje. Me say wa ya sofo. Nyame na afre no. Okay, me ma yen kasa enkwa akiri. Tibia wo mu ne nsam a waka ne de akoda no aye no ye ntwan mabone bi nsi ansa me mom de nka mehye se ka mo mefa no nkom nchen na so ma me wo ho a
emwa wudu a wo hia sa wo ba no yemwa no na onsue nyakopon sue na sundwem na kire nsenkan bi wo wa yaka sebe ya yenkuta wewe ntia yo enie mesere se mo man nka ho ma me ne ya mebu a o kira no pa no ni nua ba be fa no wai mama ne o ma me nka sampa cho me da se pa yo hello mami mama na what to say na me adum pa cho so won ye de ya ho ye pa mama yo ya pesa abofra wo bedi wo nchen kakra na ukita ni mu mayen ye nya no saa ye behwe ma de etwa se ne ma da no ye de ato tebi o wo no nye yo matemi da se me mana chia madam mami nyako o ma me fro mami nyako mami nyako me kasa ho nyako doki Femi, denti na wusun. Hello. Nyako jenu so na wiase nyina ehwe wo bi a wo kanya me asa. Hello, doki so. Jenu so. Hello. Na obano we. Oko school. Na agenti na ye frɛ wa ho pɛ sɛ obefa. Mia kasa na no me heda friend sa no be se. Me pese me baho. Ya ye operation. Dia. Me ntime mfroka. Aso kan ya no bibi betu abafa. Be ha ne ma ya dia siesie wati anke ya de brewo. Oh. Na so sabi obi titi wa kontu mu. Ara na ma fi. Obi ati esi kwan. E wo fi a. Ah? Hello? Da. Mesraw. Pepo ani wa mnisuo. Na wiase oba di cell phone kwai o sa bae no na jampo no wati de meka tire wono wati de o papa kan je ne so e nana komanto ne yem na se oba di cell phone kwai ye no o jini fama japade ko se no na so sa bae no na jampo no ade nam yemba wo yesa ma mnisuo gu me Ken me pese se obinyo se sia me kan se Nhyira FM for se wo mpa nsi o si se nyambo e chambe so mani pa me ya be fa o ya ye mo pese se sia me ni afode a metimi di afroka na ba no we o koskia ma ba nan ka ho mana mra Nhyira ho ye ba be fa me nyambo e kira ana papa na me na ate wati Yo da. Bacho wase yo. Wase wate enti de ye be ye be boa ye ni. Bia e chena no ye betu bofo aka ne ho. Se woni ba bia mo. Ane, afkanya se number 2. Aha, ya ha ye nya adwuma memene da. Enne na ye adwuma. Enti se ha adwen kra na dwoada kra na nipa no betimi aba, o de dwoada no waba. Enti se obede nya na ba no o ne ba ne de o ko suku o woni nche meboa anti obekwa akofa ne ba no yo na eti bia hye de drive ya ne producer beka sa na wa frɛ mu ama mahunu why okay message hye bia baby ne producer beka sa na ye pon dwumadie ya ye be frɛ mu na afa ye hu de be ye why yo mate mi dase nti mon ka makoma ntom ye why mate mi dase Nhyira mo o tele o papa kan no o se sei so ba be fa me so be ko asa abusia for syntax tank na me kan fo na me dia ma wunya bi na eja wo di siesie wo fie no a ebe boa wo yie pa na sana na hadri adam friend na nado okay twa me tu mu ahoma no so hello please. Yes sir, good afternoon. Good afternoon, madam. What to say? About the other man, Kufuado, your friend was not for the man. Oh, baby, that's on the was on baby cross. You see that I'm missing Tracy and Edgar. Oh, okay. Kafra. Not what I don't know. Docas, say to be a woman, yeah, day. Why? Monsha Ahomano Emma Mena Menshe na
mentime ene no enkasa sebe yo betime nka eyi. Hello please. Said you see hello please no one many aje keke. Ayi waba no awone no afa afuro no. Ono no de wasa mabeda e dia na asi. Mama. Hello. Yes darling, pacho meet you. No, me hu ni tabia. Ni pa ye sheda si ye gu na ni mu ase no. Ni nim sa de ne ye. Dokas ye hu ni tabia wo ho. Si ye ngu ye hu ani mu ase mfam pesika we best. So o gu ani mu ase dia pa aduane we best. Madam, it's very unfortunate you say me ni ho. Sir, yeah, producer ba ho ntine kwa nim sa wo na nkwa so ba. Oh yeah, obaye kwa na nka menya nka meba, but baby edu no dey o say me na me complete na just sequence dia me. Ano pe akwa fa na mo send ni sika mama. Aya. Ano pe ya fa na mo send ni sika. And then say 80 cedis. And you scan the whole of last week I think one send me 80 cedis. Tim kwaju we no kwa. Kano kre and many 3 days and many 4 days anopa Obama me ko 150 cedis e de ma no anopa. On kano kre madam. Because kasai. Anya no kre no waka. Wo beje me se on kano kre me on mami asamu sia. Akofo meba. Anra na ye ne wodi nkomo. What you say? This was send you 80 cedis anopa e wo ya de na wanka. Ano ye ma sister bi ye mobile money we ho. Nti say ekwam de me a me kwa no ho a obema me nature say even if sabema ne send you sika say can report ya ye kan mu ebi o ya no pay ya anura kura mine na ode me call ni fie on na to aduane ma me di the whole day o say any 3 days on my 150 cedis 150 cedis no Saturday last week Saturday Sunday Monday Tuesday and 150 cedis akufo Mami, me say obo amamo ba na hwe ne life no ogisika no disika na kotu susu ya me se hu na ne ho yam aso oni hwe sa no wote oboa ogisika na ode koto dey odisika ma na no ode atu susu ode akwa ode ofa mani ko odisika ma na no ode akotu susu ode tese bi obi che ne dia ne ho wi o ya ma ne ho aye mobo no apa bibi don't give her anything me so ya trofo won kan kore the opposite be said be said Bisa no timi demia na me ko ni fie ho no ma obema tena bonto ontem wofo nyina ye me say bisa no odnu ani ene ne nkasa eya ne botae se obegu manimu ase dia petika wona animu ase da nyame mpam se umoja wa me ho na me se begu animu ase madam betima kone ho betima frɛ no the whole week omuwa aso no wa ye adwuma oma one cd say madam he mbapa bi wono honom na otama me send sika di sine so particular man bi ko busa no just a week sika hin na me send de man no wonim oji sika na ene okọ hospital ene okọ hospital okọ lab you say we say na se wo ba nyem de a eyesa it comes with labs ne hospital na me pa chotini obegu mani mu aso oji sika na no wa bobo sika na wonim say somewhere 2003 miye obi adoye na papa ya na me ye na ekowie me bone na omo be chim bi ni kotum 2008 na me pie bae ofa me ti kwoti sa asem na no ode asem na be gu mani mu asem ma ko de ma ba 7 years ni ade ke kansem basabasa me sandi ni sika na wa bobo sika na no e di sika na ko bosum ho wo wanchi right ana okodu wanchi ho no mo na no wa fa so wa je konfo na fo na dia frɛ me say ya je na to take hospital ntimi sandi ni sika no nim se me ni papa no so number Well, wouldn't conform a number, Dada. Meaning conform a number, sir, or day now, first day now, or Hormono, or Fred, Papa Frey, or the numbers or the other, Papa Frey, it was just a girl be by this and this and that, and again, or Papa, or be our baby, depending on who says, okay, Kakas and Symbiana. Well, not mean danger, I was say, or yes, I better, or many men. I could wonder me, I saw from you, and then I'll free her, and the Bama Sika, and any other ever for. Ma ko wanchi ko yede me ka obo abrati one cd do so me dia besi fie ho a wo gusu nsa e wo ho ne life no no o be se me di dia pesika wo ho
Tobo jinaso. Tina se mane nka de anim da. Me say wo ko wanchi kopɛ de wo konfo. Oye herbalist. Wo kopɛ de ho. Oteten haban because who say abrante we. O ma me do me sa se 3 hours na mekɔ akodi ma me ne wa. Me ba we di onye ye da. Me ba we di obɛbrɛ. Me say wo kopɛ den wo konfo ne ho. Abrante we was spiritual marriage. Hey, and me nso me was spiritual marriage. Jesus Christ. Anti obi a watete haban. Me say one kan obi a watete haban ente na me kɔ. Ni na wan kasa hey madam. Shut up. Madam. Me nya bi da but let me do this. On kan okura ne life no baby a wote ode kwatena paako so madam. Obi a wo so ye evangelist okoburu obi dan ko wia ne noma emo ne laptop. Let me say obi a wo ehuro do obefa ohwedwuma fa adwuma pa enso ye phone say ebenya ne ho asemaka so how much more say wo ukuta microphone wo je dom ani wo ko na wo se ne hu da na wo timi kwa ye bibi ati say ene say eye nim guasa ne na me hwe settle asem no na de no odi tu fi baby oti e de pressure e de kwatena pa akoso madam Maybe Akufo-Addo. Confront issue no is very important. We wouldn't confront that we are there now. You the number. Me for confront number more me the amount. We are there now. You the number. Confront na friend me dey now call hono mo na so ko do hono oje me phone. E na the friend na o ka check on friend say ya o ka tell me no phone so ya jine ga to hospital. E wo check intimi send me ska. Say abranti e be hwe nyame ani maka nokora. Menini nyina na ya adwene baako. Esa problem aye fam no. E wo se ye de na isi fam. Murafi Kristo. Me masa me wiase ame wo no. Me wiase ame wo no. Ade ba kwa me hu ni se de bia ye fe ni se ne sika bia obedi e wo se ko. Enti ade wo abrantie we nyame be chia wo kapa. Evangelist wa ko konfo ho. Onya konfo. Me manefa ne number ma wo. Ne frɛ no. Evangelist wako konfo it could break his spiritual marriage. Wabra was here at the mention of the name Jesus. Every knee will bow and every tongue will confess. One can't ho. Hey no. I didn't yes cranny. And until Master Soya, then Namun Pabos, Brassini, a quantabu, ye call, Parkers, ye call, what I told dear Kuana Yajinu. You were preaching for or could break his spiritual marriage. I went chick of war, not that town. Tell no, be down near the answer to Swanny Black, lost. Yeah, don't be a who and so. Akufo-Addo. This is horrible. Onya no kwafo. Nana. Miss Mame. Say what say? Won shanu. Onya no kwafo. Onya no kwafo. Bia baba diete. Producer baba ama yakọ nipa no a wo send sika no e fa ne so no ne verify say very good. They very good no medal. They very good sem medal. Nipa no akọ confirm it, then we know the way forward. Why? Me say ono ankasa ne sabe ka che me say sika no kwa me dey send ye ne papa ne se ofa na adan abode bi si ono ankasa ne tie mo 20 nipa ne se won fa sika ne ma no na me say sika 280 cedis esi dan ye na obi body si wa wo fie na wo 20 nipa nta na tie dia mama me send sika bi say on pese nipa ne be hu say nsem okeka fa mo de gigi aduane ne spetro mo no e ya tro sen na mama me gya ya me send sika nti say obi phone no de be fra me na mama send sika ne bi esi ono no so no akoje obi dia okay, you should have come here to your time last soon mama producer from take ya de be saba on kan okure saba on kan okure onya no kwafo ini free so say man fa Yesu fufuro what ni ama mo fa Kristo fufuro it is peja unsa kasa ne dey me fa Kristo semira ani majenkwa ma wuro me ho bone nyine hey evangelist ni ha oba obefa Yesu fufuro what Oma wa preach church o maje o mo fin wadom ni nyina samre why am I me hu me LPMs ni ko mu friend say Alicia Deco and Training Enterprise what me can say
bring actually promo no said what to say near man so no sa ena etie ebo no da so gina de gina WCs awodo no yate so PPR pipes and fittings no yate so fittings no ankasa yate so union no so yate so sabe ya aja when you confused into make sure you chira kwan am de number no ama ode na udru edum abinchi ya nesta oil filling station no ena edi hwe animu madaro ma ye number edidi ejuma no 0558 063 836 0558 063 836 Freya na ye ne wo entwetwe komo tata send kwampa beti yafa so na di sika no aba ye nchen baby a wo bi a wo de mane Ghana mesra wo ye beje ne kama pa download the tata send app no na fe create account no ebi ema wa wo hu promo code no fa insure fm sheho basa won so ubetimi enya bonus no bi na wo de ahwe wo hafa ya nye transfer fee bia nti bomode ya ne fa wo shem something Orion Cyrus publications what's in control say textbooks ahodo no awako fa no college books no wo ho nursery 1 and 2 KG 1 and 2 na fe primary books ahodo nyina English mathematics science creative arts owa BBA bi ewo ho ya so ye ne nkrabata no original capitals ni nyina no be hu ye wo ho ye number C na ye didi ye djuma me pa cho 0555 313658 0555 313658 you bet me so afre 0249 411 234 0249 411 234 Rapid Improvement Pharmaceutical and our day enupa mienu abadwa so a ebo adwuma ewapa na se code and acho dia wunya the federal cough expectorant edroni ye kama wunya bi na abobo a mesrew abofra no wonyenye mfiensia ya mema no bi ennom bomode ane pe bi na emwa sanso na Abzol Albendazole tablet no ye ma wo bi a ase wo ye wo mu kakra no wo ye bibi kakra no abre wonu mu ato wuntimi na ye wadro ene Abzol Albendazole tablet pharmacy bi a obenya bi na mum wo ba ye ho dia ye wo Spintex ye be Royal House Chapel your number edidi ejuma ne 0536 661432 0536 661432 Yanko Kitima Herbal Clinic na ye ni enkomame na I confused. Mommy, now what to say? Boy, Uncle Moy, Kitima, a day neco. Medase. But Kitima Herbal Center, and a moti and cane, copper by or dano, any doctor ya wenchi, or walk was a passiga, a crown so ya Santa Maria. Okay. Your number, a didi juma in Kumase, 0246 91 47 17 17. That's right. Yes, and Timubim. Kumasi was 0246 91 47 17 Takrade for Mosumba phrase 0242 766 278 If I try number did you man ebi wa kra na mom sisi ana kra no ya short kakra enti obetimi afre takrade ani Kumasi de no fra onsa beka bi na akrade no so ye ready a ye ba TV say ya be ka kire mu na makoho akope bi ntina me de number 2 no atoja no me da Kitima Herbal Center doctor ya wenchi akofa powder wa so a to infection mo wa ase ye ka infection a ye wo types of infection bi te say bacteria ye wo fungi ye wo parasite e di ni penya obi o ha momi obenwu se na no nyina ye ko ya na hu obi aka say papa we dia na se mami we onom sa na da bi enye ni nyina na ya na ye nsa infection mo wanu so timi ma wanu timi ye ko bi obenwu na skin ni nyina aro nso hyenhyen hu ne so obi amfa acid ngu ne so eso na skin na aro infection mo wanu e na edi se nya no doctor ye wan twi say men kan hye obi bia o hye wo kasa fide ya na se wo tie wo say omrani na so ye ono nko a na obetime de ne powder ne bia kana infection mo ni nyina ebe free wo we ye tu ase doctor do betu edro so 3 months obi o ha infection edro no obeka se month bia me no medro month bia me easy way there bi ye de ne de do tu edro so 3 months a infection mo wa nya infection so nko a na kwa se Kitima no wo ka obi anim say doctor we de ne powder ne ye infection edro wo tu ase doctor say ye stroke hepatitis so wunia so wukunu ne de pipe ato ne bemem eno kwa de wote ne te emfa ne to hospital won nse iska bra Kitima Herbal Center so ye so ba na ne doctor ye wantwi bompu ni mpu a say ye wunia say ye wukunu no
obesori na wafa ne ho na wo so woni age wa ware ne ho sa de coin na buy na da sai ne sa de pipe atum entina wukunu ho biala sa ma oyele nka se me de wa boa me anase wa yibibi ntina meta ho biala yesrew bra doctor ya wantwi aso ye na ba je ne powder wan waso ni bi eno ene betumi abo amana yi pipe na da wo bemem no na wo so woni age wa ware ho me pa chaw eye nyina yesuso no ne ejori nsuom ensuo ni bi wo ha ya na mmoa bi ne nam nsuo ni ma oba itimi wura ho be me wura ho benyini no uso ni de wu ya na time so wu ensuo abetini egugu be ma ne ho anase wo ba ne ho okwa ebe mo wadro sisi ana ekọ me pa achew wu nyini no e ma ne kra de ya na edi ya wo ne ho nya obi betini awo na ne ba no nani aye star na ne ba na skin na ye bibie wo ho obi ka sa kra de nsuo ba me pa achew enye nsuo ba Nyakopon wo chema no wankasa wo mo obi nsuo ba na mo obi akra kama eye infection mo wona de saa enya no e ba wo mane so wo ma me no bi onim kwa na akọ hospital ye check your blood doctor ne de obehwe wakasa infection kakra obe mo wo drink kakra na emum o ntu ase so pesa ase etu a bra doctor ya wantwi aso ye na wankwa wo akra me ya afre oba ne se ensuo ba ebe ha adwen pa bema wono oba da oba oni bema da ne nsuo na san aba me pa chew esa wo no ntimi wu bi Bible say ye ba asasi so na man ya ba be wo ma ya se atre ade ntina be kwa aware 10 to 15 years na untimi ware na won se for cheka yes real doctor ya want to say so wukunu no ni sisi musa ayemre so ni nso na gu mu a entimi enwo ba bra na so ye entina ho ma ware ensei na na obi free enough or say doctor my worry 15 good years awo ma mikunu okokwan so sisi na wo jem doctor say na wote ho na wo mo worry asay o free no for doctor and do no send me ameba o free no for ba betua doctor ya wanchi no oh Jesus o say the ba no grad do beto ya wanchi doctor say ase bra na bra beto doctor di o mane fa na adro ne nkan powder wan waso no otu yare ase onsa otu yare ase ya ma wadro no boso me be ko no asan aba yes ye tu ase kude enko na infection nsa amabiem say ye stroke o ma me o papa wonu abi wo bubu agu dem ma say ma bre ma pa ba empa ba wo share Kitima Herbal Center idea where your last stop ni Kitima Herbal Center ti e be sere say wo be ba doctor so ye e wo bu akose pass mpa cho e bu akose pass pe na wo ba be share doctor ya wantwi ene ne edi nkomo ene ntina me say free 0246 91 47 17 if you say ehon na wo ba wo be share doctor na wo na bu oni na di mpu na wo ha obi an onu ohu a ha obi a wo de ba ye no enya machine enye ni machine bo be gina so say de wo yare ne betimi atoto akwa doctor hu say ya obeka ya rekra edi wunya na ode achiro me pa acho ye dro no ebi ni abonten obi frɛ o say doctor be koto wo dro no bi o Herbal Center ha say me no ye say de wo ka no enye sa na tie Mami papa wutimi misrawo ye dro ebi ni abonten unless say wa ba so ye ya mabodin ida takrade anase kumase anase akra ye de bi kwa ye be mama so wate enkwa nkoto na abonten me ka se Kitima adro na me koto ye no na nkwadi hu adanse nchire obi se Kitima adro no yesrawo because enyak da complain ni bebre eno nti na ye si so say enkwa nkoto bi wa abonten ebi ni abonten bra aso ye na mabodin no se wo ebo ase se wo sehwi se wo ofin so ne mpatamu obeba kumase ebu akwase paase o de wo true so flyer anase kroma fan carrier car o ka she mate ni say mate was a paase gawo usigawo wa adwefo kwa no de wo fra ye beba befaw sense wo takwade ne mpatamu wo fra number na me di tuja na onsa ebeka doctor Johnny bi no 0242 766 278 me pa try no Kumasi pe na wo be share doctor ya wantwi mesra infection no ehia ye pa because na edi enya edi mane meme nyina nya titu ye na ma no because emma wani nje first of all relationship wani nje ona be ma da na nso a until there now no for the sign my dryness say infection no hu a time bia no ukuna na say wodofo bi ba wonchen ya smooth enti doctor ye want to say brana so ye ne beje powder ni bi na won to infection mo wa no ase emma wo krakrakra be ma wo be ma yemre untimi no be no be share sisi na wo je mpache na wo be bi ni wo pesa ade no is all pesa wo relationship no wani jim ana say wa ware no wani kem na o jere nka say me na me kunu ntimi nyese na me kunu ntimi nyese a mesre wo doctor ye want to say ye pe na wo ba o de ne powder ni bi ma wa
ubesipi na wosita na woso wani age wawari ho yensa mfa numbers no ensa to the pacho kuma se upese wo share doctor 0246 91 47 17 takra this is 0242 766 278 me pacho akra ye obi wo Santa Maria na emum no sisia no say omagusu ama edrenasa it's a friend na doctor egusu a wo twem na say ebi ba ye de betu joint ema obi a nkwa ngaka say foforo wa ha ebi wa ha unless say yakasa ye de bia ba Santa Maria ya so ye ho enkoto bi wa bonte no hia pa momi because dodo na ha for doctor because obi wa herbal center ha doctor say na edro no ebi abonte pacho da bi unless say aso ya ye de be ma wo no anasa contact ye de be ma wo na wo fra ubenye bi okay eti kitty ma herbal clinic try say wo bomode na wo ho no mu a infections no mo amonte de nyina pa chew wo da hodin wo hwehwe de bomode akone koje powder ne bi na wo so ebra bawe doki de we akwa abade amede ma ho di kanji we enti anu akosi se baby no enu aye wo ha no bi de ne baby bae enti baby ne ba na waba na fe yaka ehun senkaye ne nyina wate ase Grace Baptist Church International for evangelist why yes I do ati wo mu Amsterdam say why na yo mu anwa papa enti mama Sarah say agema wo se mi ntofo se fa Kristo yie ne fa ne ye wade nyina fi so no Kristo na abo an woni ne manyina mu wate ase okay abusu ababi adri ye ntwa ye ho na ye nye nkrato kaka ye koba de aka ne nyina no ye de beso so beja badwafo adwenche na fa yato so e de fro ye twa ye ho abasese a Nhyira 104.5 So physical money and put me to wrap to say me send jama in a minute in Sabakandia and then one half friend. Yeah, ebusiafo bidin na nakoma pachrewa 1 they recommended tap send amamo and that's how for aba o send ko fa baby a da ye basa omo rate so ye omo ye A1 nti obia no do tap send na on say sika fa tap Yebo de wo chere amansan yebo de wo chere Ghana for say ye wa kwantu ne di sika kofi nie me ye mfemfa ba bia ye benu ye ho tap edemu tuwa tap send in this street the tap de no na eko tap ye enduwa na ye na piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Dut Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life.
with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me ofa send me ska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na to phone so. In the process maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me ofa send me ska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na to phone so. In the process maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumase! Can you feel the beat already? The LIVESTREAM Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or foodie or killing or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Kwa begafo nchen na mene wo no makasa lady o na wo de se wo nim nyame asem bebre na wo hwe obey se de wo si keka ne nsem na awi ase se o makokonfo ho nyina wo wanji no wadwe o se oyima nsem sisi o wi ase hu in fact enya obrajumadi so a wonya bi wonya bi nti wo ba bia eno nti ne ye hye wo nkran se bomodi ane de bia fa wa fidie no to Nhyira okay netie abrabo monsem mama ekoso bia na eme ane se yesi ye pesi se Kristo
Kristo oba asasi so oba ni pate biam no obeka nsempa no but ehimfa yemusa ye ho se himfa na Yesu gina ye a wodi bo si wa na ojeje collection okay anyo bi o ha ya na me yes ye pese se Yesu Kristo na ni su na ye fa no se na ye hu no enne ye di nyame asem no adane business se de meti kura mi anse yes se omutimi kone ba bia wu na wa begina me dabre ne die na aba wa begina dabre na nka se ye nyina ye ba ko ye kanyame asem ni party a do we have to quarrel ana wo se ye manyi pa nyina hu se bibi nti na ma ba gina ho sabre ya because mi nsa ho de enipa dom ho na asamba ko anka no dabre ho a wonti mi ka sa na re fiem so ye adwuma ne de eni re fiem communities ko ba bi na ko kansa mpa no na nipa nte wo nka na de na mi yakran se omo yo bia omo di gina ho kro omo preach no kra no e ma Kristo ho because omo portray say I say we a Christian media we say etwa say me be preach we say me yam ho basa o say we hear omo ho ta preach na nipa no ata de hye no basa ne nipa je de basa engusra enhede ni ne ma efemu say adomo so age say we ho nyankopon pa de efe okay nyankopon pa de efe holiness is not you can say cleanliness is not to godliness any ade enti ma ye mfasa you know enti we say also by their deeds you shall know them enti omo ni any esu na wo omo no ene ma ye hunti yesu so ye nam a ye ti asati so etwa se yesu ye me ye ni da ho ye hu se ni pastor eni awura na ye too much de bia obi pe bibi ade a hye ni mfunu mu ma omo ye se se omo free ho na te se ye ratcho baby eni ye kire ye se se ebi kura hye baby a te se omo ko no no si ma wa ko cancer pan Is that sister can say me o ma me 20 cedis na o de ko ye emo ne ma me fo mumra ye nua ba ntuma ya je dada e wa ha sei na ye ma me no mama bra sei mumra aha bra o de fa o mani mama anya hwe bra mama ne ye ntimo de mumra aha mama jira ho a ye ma me bi a wo no ho a eno se eja ye keka de akwakora valentine mu sanse mu akurafo nkunu wo anko mbeye aha nti no ye mfa wehi emfa mama madaro made na mbeka che no amen mama pacho ne je odi na wa fa hako mama mane ma pacho na uswaje odi no fa he pacho na wajo aha wajo odi abeti hako aha nyagopo nshira mo pa amen amen pacho amen that's it amen mama nyagopo nshira mo pa amen amen taponde mi ameje all right 84 no say na see na me kan nyina say yenya ni da ho because say enyoma esisi na ma ye hu say ewiye bre na aben enu nti sabio wo se nyame afrewa nti na me busa no question say e wo kwa wo do bebre nyame ofa so fro nipa na no ne de na nka otimi kire me mu kwan nyame fa so say the bad die soon yo die so for no ya mo me say no me so die na kraman na eba na kraman ba wo ya ba oni ti the first one fro dabi ba wa try me baby amenko no kwasa menko wenchi o me ko we fofo no kwasa me ame make mama yo ko na e dey do nya no ni ye do Dubai mo nyina ye bie mo okay no kwasam de kaya na ame pa e wa wofo no okay if you say we are wofo was papa no say woni ni nua na nya asem e no fie to ofiri na mo be na mutu ye so wo hwe ga no a on say na say me ka asem bi wa say preaching ni ade na start ofiri ye fran ya na edam da no yima men say ya say o me say me tie pa gay sabe u wura nyame mu a o adom bi wo ho me hwege nanim je wote ano o hwe so no emfo no wa sabe wa be me o hwe me a ai me hwe nanim je no adwene ne ye papa bi a wo no so hwe ayare for sa wo say e dam
Yedam o she preaching na se eni ade no ano o she asese wo kasada o se estart de ne nkoye kura o na me na minim de o kan but eja ya fa majuma eze me yekom yedam complete na wo so wo adom o da eneba na wo it will share bema hwe utie bema na sema woni bema ni ta kwa san na akwa no ko prison omuye ni nya omuye azan omuye ni nyina ya azan utie bema ni koma woni bema ni twe kwa san no ko prison bema ni ko prison wow ese nyeke jeti ya ho ba bia no hia no se ne e kan se juma no o ma ti se juma omuye okay enti bi kwa wa twene de enti you know e ma ni say na anibre wo wa ka anibre so enti pressure na wo enti no eye me yese maame no oni ne kunu no o free no man to ana so mu to ana mo anka me do say e be ye dey pass me be free be fie me no eh so wa ba so be bobra ka wi ase nyina be fe e bia ne fie no obi pie no so e betimi aye se bia no wanyini kakata no wanyini o so bia 34 aso abusie bia ni se bia o so bia 34 baba bi confirm me say me ba no nyame na afre o anjara o so nyame na afre no nti o mo so nim se nyame afre o mo ba enu nti na wo se ye ma mani bie e bu ni se sa nyame fire we no dam no kre me ndem me support dam hwe yes wo I was saying pa ye ma ya dine mu bie but one hwe yes obi a mo wa betia adene mu miesa enu nti na nyame fie tena yie no eye ena nya sofu bia na etena na nase enya sase bia na dua so no baye sofu bi okwa wotere na ase wo boda ba che wo do sofu o gira wo no we ya chen ma we ya chen okay actually be so do me so kai special worship center ni ya gba pata bi wo ba bi me si mre bi me kwa so bi na actually what time no I nyame na honyu nkonko ba that such a place you know them ye deportation in slanka woman ya for yentiase it will be preach problem what ali ehse no ni nasiri ni hu firi ni se apro oh person o tire se sa na nyame mu na wase ye yenti 122 ba ko de nyame o ka sam 122 onyenye quotation ye nsa o ma mengasa me ma onkasa ma me Muria na makache Muria mama me na me nkwa u ka sabi ka sai preaching na eba na wo say be yedi dawo senye nya na esefa ekwa hu minu kaza si odu kunum station e bra nyuma left and right Ohemaa wouldn't be hwe me share de bi okutwi ye kwa no so ye ba no wo mu gina ha ye kwa wo mu gina ha na traffic ye ba ye ni esa be fie o one thing no pa betin e no one thing say Ohemaa me share de bi Nhyira FM ni pampa adwuma oh what they are preaching also or started kind say me ye bibi egnya wan ka kire o wonu mo so for your business ye wo fra edi nti na so for bebre o mo ye was a carpenter so we ye adwuma bible say say nya adwuma kwa ni di o mo say ni pockets and poses and power na so so wo de ye fra o e wo de ne say ye adwuma bible kwa say obehira ye nsa no adwuma ti ye bibi wate adom no wo ho etie uja ya koma be show bray what was the adventure bi odanechi no obi na numa wa mene no 0320 0320 mama me ka se be asana ko na ba me ko am for red card me kwa homa so to me kwa homa so hello Ohemaa bi ba ko pre yo what to say nyame adomo Ohemaa bi yo yakwe somehow it's all bra na betete we mu nyina but kaka me be so say yes yankopon afra wa mama say obi oya hu quotation mi na wo ja adwuma
So answer no ba sa so Yankopon de wotu asa so hu ni se wo ba adwuma okwa Genesis chapter 1 na so hu wo hwa Abraham ke mu aye wo mu da bakan na wo ba ye adwuma we do afo we ka ye na enwan so hu but and we say obi say yame afra na adwuma de na so no lie so na hu kire ho sa wo say yame adwuma but na me ma me ke kan de enye wanwa because bi wo ho sa so kan yame asem so se ba ho de no ho sa Yankopon sera me chamba yo me da se no me nsa enche na bojo da no a de besi na fiade eye eben esa na daroma wankwa ayenko wono na edi anim kan ma ye de wa bedru same yesu ade enti fa biribi efri nsem a yate mu pe bibiye enti me ka se women's empowerment movement no fa hu be shem bi yesu ade na fa yadom aboabo ye ho number obetini abo high e wo so no 0200289980 eno na obetini abo high no e wo so ye production line na ye didi ye dwuma menti biribi e kire so obetini afresi so no eno ye 0534186209 mamenko ahoma no so biem na memfa afrefo no kakra enka ho hello mi wo fazie mi wo fazie wa fei Ajuje ka wate pa wa champo brofe agwa bo hawis be chabe gafo nyina me amo fa se akoso pokuya dalie opuni o America meme free asante achimago amazing grace on market uzo kobra blackwazi o papa gafo be chamade na o baje ye besre so ye besre nje uhu de wiase kura ni paje me tuwe brofe me Yankopon nyina dwese ba fra me wa me Nigeria wa freno apa kwata wa freno ye dwene ye ho ye enforce ye wo se nyame frɛ yinti no wo se ye force da ma nyame frɛ wo frɛ dia adwuma no de ye bɛyɛ wo frɛ dia ye dwene ye ho aba ye wa hwɛ dia wo ye enti sɛ kofo ye pa se wo preach na brofe me mo musika pa de ene beto le goto di wate hey yo mama hello hello baga Beji di Ohemaa Pacho bedafo ji da dia frefi e friend black am ka se fe jase yo black am yeti o unu se bi wa ezi ale mi school ma ba be kwai be du ken be kuma se but e jase o se bi wa omo ye ya no bi fo la na o ma ti be for no mi ti bi fre bo ka chi obi e different e no bi niska e no be ko blu chire e no mi ti fre three ni na different e bi do mi do ka masa na o mi fro ma fro be ti o ka different but you know ni ba ko na na fro se a wa se e pesa na ma no oh different be three obaka different no ka different ma fre keso de oka no ni ba ko o me say o ti fo ko me oh and just say e me ni na ho e fe me ni na ho pa wo nyam sumu ma me say continuation fo nyina e gas ni e po ano ani se be fe se ni di do na fa na ogana be channel pa me da okay yeah fafu fro hello bahimai mi da fue maho eje so pacho udi ba dia frefi atomo ka se free adanse ka ona krom okay pacho wa mi ngwa pa o na me de o se baby o ka se okoko yin se to bi na mu se ajen no atia fa so kakra na sa profo we pa me se bibia nyame yakora se wo nyo sika kwa no ade to bofo to ade no so nani be bo onim na so wo to bofo to ade kwa na e on ya no na bo akutia na wo baka ba be jeje ka ho wo to wi ye hwe onim na nyame adwuma na hwe na wo de ye ne ne ka ade na mo adwuma me ko mo bia baba bye na de mo yese hello different hello everybody yeah, ja. Yo,
You're crying so much than you. Okay, hello. Oh me my hair. Eja ofa kwata. Oh me my sumo kufiase no tankoji. Oh me my man wa bedwafo nyina moni adwuma. E champo bo fe mejo so pa Nigeria. So we bia obi an ofa kwata mechi apa. Wo me ya mami obi nka se nyame adwuma enye. Bible so fa nyame adwuma na wo fa adwuma pa. Nemum emfa nyame adwuma no emfa wo anwo se me ye nyame adwuma nti de obeka bia no me mfa ho a wo papa kura ene wo kasa kura no hwe ekwan a wo fa so eje wo papa abra wo kura trosem a wo piki se wo mu ade wo munye sei wo munye mo pani wo munye ma mini na na fe wo papa no ma me kura no wo mu kasa wo kura no wo di so abraba wo mfi ma me no papa na chese asata na no mo ti wo fie ni kura bi emfa so bia ni so enti me nua ba no mesra no nyame adwuma de obeya awonye nemom wo fa buo ema na wo say ya Bible say wudi waja no nani a nkwa na bawale wasase so no e wonye sa amaye say ya nyame so no se wo so nsa na o ka no e be koyie na awie ni yie me da so wo me for my last caller call some medical for be dada hello Ina me da fuji baby afofi Mike ni o man kanso o be ma Mike yanko a Ohemaa won say program we disua de pa an say besi ya omuni na street so omu ya sa de yina omu firi sori mu ene kopie ho nti ni message ansori na se nipa ni binya adom a na so wo anya adom a omu hwe ho because obia obeya sa de ni bi ofira sori bi mu ne pie en so fo asori omu trimu odin omu hwe nsori ma no eno ka hu bi ne be ma sansu nsu we nyina ba abonten nti ye kan ya kai nyina no yakika funu yakika madam pai asori nsori na sofu akese no omonhwe nsori mani me da CP Ohemaa yo no kremum me enko soja me fa last one hello hey. Hello yeah Opi yanko na we last one nyami islamu pa amen aya na me de se me first na me na kroma o manto ofra manko fo we se mu bi da wonam no address na se bi ogo pepa bi edi no mbu akutia na abranti wasi so na hwe osuwa no na hwe nyi obagu tri so na de bi o ma hye dem ho e basa oh and this animal we say no se bi ebi de e dam ebi de high fever ebi de broken hearts get no me dunya nyame mfre get no wasi ya bema onye o number o wasi me phone na yira na me phone yira ye no na me koyo hwe no adwama inti so wasakira sache wadwen wase mu ade o ma me kasa ho hwe no oi ha o mu ade so ode o ma mesere mu okro no ma na hwe elusun ne ban obere se bia kama giska de ama no so ko fi ko de jere o check o studio no and then there makumio mabo mabrabisun people ma weekend nyina afutu de ko yeko weekend yentimi ma wa bra yenko ma me kama semba ko bi ansa okay Ohemaa on say na meti radio bi so na me tufu say why na kacha o say we anyumtuni a wonya adwuma because corona buy no in the hood say yes a comberu asori dan nyina tutum he na akọ he na wo kwa ye program no na so fro no program be no nya ye na wo wa beto nyu no nya kakra to aduane di enti wo ti wi ase ye adwuma se wo na wo se wo ye pop kura na nyame afre wa pa adwuma ketewa bi na ye fi se nyame a wo ye nyame no kwa wo ye adwuma nyame a wo ye nyame aye tie ba bi o ko fra ba na ye adwuma wo ye adwuma enti se wo okay me we okay nyamu me ampo dabi ebebo ne seta no ya kwa fa mrani nyina ma no ko seku market time no na nyo ba na se ya adwuma yanko e one Ohemaa efutu a me de be ma afefo nyina ne atiefo ene se rade onyu wadwene emfa nye bibi sa wo bepeska wa okay and how do you say now hey that is what crack in the brain oba wo de ohun ya boss against us na what you say yeah enti no wo ba hu say so we are smarter
Masama no. Okay. Lady, I'm running to the American Chenny Penny. I say, wise up. Wise up. Yeah, my adrenaline now. Said you can. Wise up. Wise up. Just a woman in a and then so I'm some red card. I did some credit. Okay. I will see how for this can and I don't be keke. Na ye can say not issuia de. Sometimes you must go all out. As I said, utili chile bibi, uchile mitie kakra. And only motivation I made me. No pastor on this head, and I repeat, you can never play with my mind that. Mammy, I'm who way, and I'm who way, and I'm who say, we may shapa. When I cross your mem, and why you say, and why you say, fine. But a bit as often by Aquanacano. Or the different amount of hello, papa. Whatever my nurse say, Uber, you must have a different amount for us. Uber, ye pa. A two maybe a home, ye dicey cacra, men shut down coast straight. For I didn't to be party to him. We say, no, my, a new money, no more, and why grandpa. A bushium, our dear moo, be creative. Kae, no, I can be wa. No, what dinner money you see, money now to him, Fanante. About I'm waiting here to win him. Now, shall one say, Yankupon or Fano. So, come every sabon some qua 1 pepper time 7. Samson Yankupon soon, Pentubos old and Vinci, Bakon Kuabakubekum. It will come. Come me, but soon rather so soon ye. A Jumana day was semi dean to Obertamo, the dean to obey will say, to come on do what we say, Juma Winyan counting a common do, and Father can be kissed up at that could not baby, and Kobunko form for so at the end of the day, at the end of Gracia, and enam. It's your foot work a cram de mammono, Emma, ya catch them, a women's wave empowerment, ya de Brahma, Emma. Number will bet to me about high, was so now ya the waka who be now so be a member no a 0200 289980 0200 289980 a women's wave empowerment me pacho o WhatsApp payment for bohai keke na yemfa won kan ho ye ne obi abeka sa mako na fe yakọ yenim e ma mpanifo nyina ba beto wonum e wo platform no so bibi kire wo so na e hawa wo betimi afre obra ye dwumadie yi so your number na 0534 186 209 0534 186 209 and I would do our damn we show happy birthday shonko pa birthday way kodia mama ya and wa woda ye we show happy birthday Samson na Desmond and na wa woda wonso ye we show happy birthday we if sister Mercy ho was say yen kan kire say yakopon oma awoda pa yeda mu nyina mo say madaje misro ye di obra hu nkomo kire obi na no nso meka ye ho na ye nya busua kese pa medi e di Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje wo so na mache wade kegyeti ya Dubai fo nyina ye chia mo amutie nyina ye domo nyina ajaton de no akakakra nti yente mfiri mu na ye nsori so juada ye besan ehia biem. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 Medofo ajaton de aka no na mede ebo wadawro makoso a na efo waso efem me. So physical money and put me do rap to say me send jam in a minute in Sabakandia and then one half cent. Yeah, Ebushanfo, we didn't did an akuma patchlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's how for also for baby. Now yabasa, our rating so yeah. Our A1. So pian road do tap send. That also is a for tap. Yɛbɔ de wo kyerɛ amansan yɛbɔ de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne di sika kɔfie nie me yɛn fɛnfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu tuwa tap send in this street na tap de no ana ɛkɔ tap de no ana yɛ na ɛyi piao. Smiles are one of our most precious gifts.
The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. All right, good morning. My name is Somek Dut-Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more euro. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. You know what we need to say? Masoya yeshino nana. Nade. Se baby ameti ye to me. Na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction ho hoda. Ah! Debbie. And catch bra, catch offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more euro. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. You know what we need to say? Masoya yeshino nana. Nade. Se baby ameti ye to me. Na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction ho hoda. Ah! Debbie. And catch bra, catch offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more euro. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. No.
Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in San Fro. Kaish, a soon tap send party Jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, patch on my friend. You know. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumasi! Can you feel the beat already? The Love FM Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or fuderedere or tickling or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, Jama groups, celebrities, and the entire Love FM family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The Love FM Fitness Walk 2026. Bramian Nantanantuat. The framing master Amwa, Naso Amwa. The Frahanomo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana is speaker, everybody was a speaker. Inside learning, kama. Okabi Ruhani speaker, kama pa, Yeguma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me poor me hono. We adwuma no large salary ho as market. Ona na be adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are seeing near mesesa no that one ebe we are seeing na no. No ti nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 kraba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school an kameko. But that am na fie e modern. Ti na me na madom so ma me ofa kopi amona no. Ana o me de beto adwuma am bi sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wa nya maburo. O beto afidie ma bi di shop no yele e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nya me adwuma e ti ma ba be adwuma na kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese di ne se ahase no ana ti me ko yesi. Machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom ye o machine edi twafela ye o machine edi buru ayi no enti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de car ne ntem bibia dry not ma aja ko she wo vi no ayi. Challenges a woman say, on say, a dear beer, we have Sibia, no funny. The premier ne KTI and Kwana ne Ovi. As in 1999, seconds as we be were doing. As an Nipa Makuma could be CBB. And to name any dear Cassie, the same public to Coquat or Koya Jumano, Nakamiti better machine be. But me try, me try best 5 times, me nyabisa.
na Awurade adom mpaebɔ na Awurade nyansɛm no nimdie no obi kwa ma me a enye metime nya machine a me akasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pɛ na akasa no ye machine so use no promia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a just all the care we na wusubia bia ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye I want say adwuma bia won ne nso ho customers ni du oba o se me de me penisi a kyerɛ ne mu adwuma no yɛ wɔ nneɛma papa yɛ de yɛ adwuma no paint papa wɔ hɔ ɛwɔ first class ɛna ɛwɔ second class nti wo kyerɛ ne mu other ones na aka no deɛ mɛka kyerɛ sɛ no deɛ mentimi nyɛ nti mekyerɛ ma ho sɛ car wei paint sie ne bɛtumi ayɛ dɛ ayɛ nti me workmanship no koraa na mefiri sɛ bɛha adwuma mɛte so ayɛ dɛ ama sɛ ɛbɛyɛ adwuma no quality na ɛkɔ a ɛtumi aba because yɛwɔ cars no bi a wo paint a car no ɛntumi ankyɛ wɔn nsɛm koraa na wɔ sɛ nkɛtumi nya bɛyɛ 7 years for 8 years but we open the car 1 year pepepe na car na yebasa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede e ti meba but dem ka shenya me no so yadwuma ye na ha no yadwuma wona de car no kwa ye bit ba guarantee ama actually ta to so se adwuma ya ma no woni biansi oba time se car no e 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready e 1 month 1 month no ba na aka na yede obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye bi na ma so se ba fa o ka e di no kure e wa adwuma na yede ye ho nti e ma wo bia ma na ye nye problem yede e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa yede e bre enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o so bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis yede aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no we kan bi say was wo was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na se edin ko bi aye de aba obi ne de car no so ko shim no obi be na de car no ko shim ye friend spring boot be na de car no ko shim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia is some fretters na wo machines no say fin bia meto car no so nti wo be yi car no be pie no na car na ye kama nti nda ma ye adwuma no ye sonko wa ha no nti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem say me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya wo be ye adwuma no etimi ye de e boy ye kura na ye sprayer no opani say wo ye car wie na se ohun fort go ho wonenye opon se maji wa dwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray car ni we na mi yi car ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande car na ye foforo asa mama ka ewraire aba because asa obi a wo ye no kwafo na se woni mo dwuma na ni su bia na se wo ye professor bia no a wo se dwuma na wo ye no e mo obi me kire wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa car na nipa ne ba no na ni ji car no e ma me so makoma e to me yem me so me ni ji pa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se omu ni abotre ne twen a ye di adwuma so o de gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye me kwakotena wo bi mu no me prepare ma kwakotena wo bi mu na ato paint bia na o de adwuma enti e mo ama nipa bi we hye o car no bu se car na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble ene de sane mane na eba ye me ka se me start adwuma we almost 26 years no nyame ama meti ma bi adwuma we ene se na fo te mi diskani ble chi a ka mi ti mi bi adwuma ti mi tun kola ni na afo se wo si adwuma to wo asisi adwuma ni ye si adwuma ni hu ne pon ho ma o master ne nhyira bi e free master ne num ba obi a no wo nhyira wo na ma ne kum dia me master nhyira me me pon me ho no me som no na ma ne nhyira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempenso a o de madwi me ni su ade hunu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there and from conform me bebe wadwuma me ha e be fa training school na aba ha ama amanfo ababe sua ensa no dwuma because you stretching you the air conditioning you the fitting shop you the sane mani nyina bebem am obi bia tuma be adwuma no
ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlika na for adwuma na adwuma ba ha oni ne wi aseda na nim se be nkunidie ama ye busunya no ye adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama amwa with mobile ayeshira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona woni hwe dodu akokwa no so obedru ho no fair junction wona wo dodu akoso ba utra insu mo bunsu bo ha obedru na somebody so si ho no ana wo take so na eba obo ye PS na amwa automobile ebeyi company ni di no da bia wo se obabia direction de obeba number ni 0244 465764 0269 428204. So physical money and pretty me do rap to say. For me, send Yama within a minute in Sabacandia and then one tap friend. Yeah, Ebusianfo, within the Nakuma Pachlewa, one. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Yabasa, our rating so yeah. Our A1 into pian road do tap send. That also is a for tap. Yɛbɔ de wo kyerɛ amansan yɛbɔ de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu tuwa tap send in this street tap de no ana ɛkɔ tap de ɛno na yɛ na ɛyi piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life.
with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and ye more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send miska. Didn't can what the see we business ni pakura discount. You're the buy and so amiko here. I won't send bebre. I feel crowd mobu some transaction or order. Debbie. And catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan of baby so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download the app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and ye more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send miska. Didn't can what the see we business ni pakura discount. You're the buy and so amiko here. I won't send bebre. I feel crowd mobu some transaction or order. Debbie. And catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan of baby so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download the app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and ye more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumase! Can you feel the beat already? The LiveStream Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or fuderedere or killing or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, Jama groups, celebrities, and the entire LiveStream family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The LiveStream Fitness Walk 2026. Ramian Nantanantuat. The framing master Amwa, Naso Amwa. If the Hanamo,
amwa automobile service enterprise adwuma yɛ na hano spray car body waste spray car inside landing kama o car bi wuro ha ni spray car kama pa yɛnyɛ adwuma basa yɛ adwuma sua adwuma o me master hɔ no mo 7 years we are me pon me hono yɛ adwuma no wala agi sale hɔ asaf market ona na me yɛ adwuma no nyame adwuma hɔ de na yɛ bo ntaabo na yɛ de adwuma no yɛ nyame adwuma we are se niema esesa no the ebe we are se na no na wɔsi nya machine bi efɛ no oven yɛ di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya yɛ adwuma no ha o de cars mako 100 kra ba menya ba bi de si yɛ adwuma kama pa wa me wie school no na me nya school anka mekɔ masata me fie emu odin ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amana no ana o me de beto adwuma mu am bi sua adwuma no me sua adwuma no so wie no wanyɛ maboro o beto afidie ma bi shop no yɛde ɛde ma me ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame adoma ɛtima ba be adwuma no kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia kɔbɔ mpae ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me yɛ adwuma no 24 years ni asɛ nyame adoma ti me sabe bie company we kesese di ne sɛ ahase no ana ti me kɔ yesi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi buru ayi no nti sisi a no gu for plus 1 no na se what ma sound the car nti bibia dry not ma aja ko she ovi no aye challenges you woman say on say adie bia obe ha se bia no fa ne easy the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadum asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bruche kwa kokotena okoye adwuma no na kamiti mi beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi kwa ma me a enye metima nya machine a me yakasa me hu se metimi de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a je se o de ka wuram na wusubra bia ye kama be yo ka be pie no be ka si e di flabo che na ye why I want say adwuma bia won ne nso ho customers ni do oba o se me de me penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de ye adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chire ma hu se car we pinti se ne beti ma ye de aye enti me work machine no kura na me fi se be hadwa metes wa ye de ama se be adwuma quality na kwa enti ma ba because your car sin bo pinti a can enti che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obu open tika 1 year pepepe na ka na yebasa e fa be boy na ka ibla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame enu so yadwuma ye na ha no yadwuma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se adwuma ya ma no woni biansi oba time se ka no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no bana aka na ye obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye bi na ma so se ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bi ama na ye nye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa ye de e bre enye spray ye o ka bu a ka wi abeba na o se bi abeje 100 cedis
obi so obeje 5 cities na say 2 cities aye aye paint no kwa koto dia ba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na basa ya ha ne ye adwuma ni wi a ya sa polish car no we can do say was car no maka no ye de eye kama na so do kan be kono na say e din ko ndi aye de papa obi na e de car no so kwakoshim no obi be na de car no kwakoshim ye friend spring boot be na de car no kwakoshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san freta se na wo machines no se fin bia meto car no so nti obe yi car no be pie no na car na ye kama nti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no nti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etimi ye de eboa ye kura na ye sprayer no opani se o ye ka wie na se o hu fort go ho woni ni opon se maji wa adwuma e bia meje o se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yi ka ni pi na mi hu fort wo ho me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ye aba because ase obi a o ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se o ye professor bia no awo se adwuma na wo ye no emu obi meche wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa kana na nipa ne ba no na ni jika no ma mse makoma eto me yem mse me ni jipa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a eko ne se omu ni abotre ne twen a de di adwuma so the gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma nti ene ye mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu no ato paint bia na o de aye adwuma nti ye mo ama nipa bi we hye o ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sika ni ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years ni nyame ama metima bi adwuma we ene se na fom te mi dis ka ni ble chi a ka mi ti mi ble adwuma ti mi tun kola ni na afo se wusu adwuma to bu asisi adwuma ni ye su adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi an wo nhyira na ma ne kun bia me master nhyira me be pon me ho no me som no na ma ne nhyira me na mpo start adwuma ne nya me adwuma be dum pempenso a o de medwi me ni su ade hu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there and you conform me bebe wo adwuma mi ha e be fa training school na ba ha ama amanfo ababisua ensanu dwuma because registration ya the air condition ya the fitting shop ya the sani mani nyina bebem ama obi bia atuma be adwuma ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlikana for adwuma bla na adwuma ba ha wani ni wiaseda na nim se be nkunidie ama ye abusua no ya adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama amma automoba ayin shira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona for ni fedu bia kokwa no so obedru ho no fair junction wona wo fedu bia ko so ba utra insu mo bunsu bu ha obedru na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amma automoba ebe yi company ni di no da bia wo se oba bia direction de obeba number ni 0244 465764 0269 428204.
physical money and pretty me do rap to say. From me send jam in a minute in Sabacandia and then one tap friend. Yeah, Ebushianfo, we didn't in an Akuma Pachlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's how for also for baby. Diabasa, our rating so yeah. Our A1 into a piano road to tap send. That also is a for tap. Yɛkɔ hu de wɔkyerɛ amansan yɛkɔ hu de wɔkyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔ fie nie meyɛ mfɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fiwa tap send in this street tap deɛ no a na ɛkɔ tap deɛ ɛno a na yɛ nyinaa ɛyi piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM asha ho e basa automatically no. Ye